o te whatalawhatu i tatu whiro ingari nei fiapi sa moale atunu pele ia ua maua fo ili nei ava noa tatu te toe whiro iai ia mau tu silsila mai o mata matatu ia a o maua pea le soifua ma le langi e mama i lau folonga ia masau savalinga o lia manuia ia le nei fiafi le fiafi o le aso to'ona ia i mātou le o te ale titi ale afoleono ua tasi minuti te aile afoleono ia masalo o le te ale na po o le fia afotoru ia titatu o kilani ma Samoa ia e arte tonunga ma le ngang whaftai le tua ua o le tatu lava whainga malanga e tau matele ete i tai ia le fua mai le nei e so fou e whapopo ia solo soifua ma wola ia tatu te fia mo tatu ori ai ia a o tatu uia ia ala o mea whaingo fie o mea whaingata ia o mea fo i tu atu ngā whilo o whitai ia i malu soifua ma wola a me silia o na taua ia o le laua lunga pea ma le maua lunga o le tausinga o le tatu mataisili i lo soifua ma wola ile foi la u tatu toe au lia manuia te manatu o le ua asosa pa ia le nei o le li ia ti tatu i Samoa o New Zealand o Australia o Europa ia le fto a matu ye le sto na i nei ia po le asosa pati fo i fia ngai ma le kalisia sofitu tatu ai le au Politisano au Cristiano ia pe o le tatu lea faitau le asosa matu tai au ia le asosa pa ia o le li ia po le ale faitau e se aso matemi mai tula ia o le tatu faitau fo i leo o mai o le senga o le tau i lea taimi ma lea taimi ia le ia se mesili ia e pe fesusu ia le tau pe fesusu ia i le taimi ia a o le mea taua o le tausinga fai pea a lo tatu matai sili i le langi o mafuai o no tatu pene ia e uia ina tatu le vaitino ia tatu militino ma paitino ia le lava tatu te va ia i lungo pe ngat fai langi ia mani fo i fainga fou ua ia fo le nei ia ngatu pulang pe le masani tatu mai tatu laiti ia pe o si le tio fo ale le fa fasima le ono fasima ia mase wae ta ia tua tau no le tau faton ton wai ia le meole le o ava noe e mau le ia le leo le tio tu rang fa pena ia le nei foi vai tei ia o ese fo o fia lua ia ta mai titi malana le tio la foi o telefoni fai ma le tio telefoni e mawhai te mau mai mea mena le ina tau tatu whanongorongo le nei vai tau mo meo o smart TV, smartphones. Ia tatu o lori o por smart ia na te sila fia o te loa. A o ia mea uma. Ile ia seisi whapea o sona potom sona tamai o le maa ele ngā o tatu mataisili. Mafuai o na maua le tangata ia le tamai lea, le poto lea. Ioe. Po fea lava masau iai le mafau le sai nisi. O lea. Ioe. E tasi ale faitau o le atua e ou, le poto e ou, le mataisau e ou, ia le fuafuanga. Ioe ia lava na e ou mea uma i le soifua ma le ola. Ia o le asato na i le nei, ia i mātou le ua pongisa, ioe le ua matua ngoto i whalapa le la i lona no fuanga e masani ai, ia mātuta pena fule i le asosa tai au, ia po le asosa i o le asosa tai au. Ia, ua e silafia ma uloa, e ngoto i whalole la, i Samoa lava ia.
ia sisi mea pau ale o le leo tatou te whaarongo i ai. Tole. Pai ta mai tia mai whale la whaile lot. Yesu e o te fia whai, o la utaunanga ia te oe, o la utaula ngā whawhetai i lo alo whafua mai. Ai whai inia se whea wheau, a o mawha ia e tatau malo walo whafua mai a toa loma liu e olai. Taulanga ia aile tu sai Yesu ilo walo famai tau o se mea he ilongai o lo matu wa whaafetai. Tua i ese i namo lo matu atua. Toru tasi ka ia o le atua le tama, le atua le ala, le atua le angas. Tua lava o le atua whaitaulanga. Sili le taulanga i ola ai li tangata ngasana. Ua i tulatia, ne tāna ai, ia manamanuia le nei tuasu. Ua mai, uenga sa te oa, ia le malamalama o tuanai. Ua ngoto atu fo i le petu, le pai sa fai mata i ala i le tangata au malamalama. Ua matu iai le pongisa si taimi te i tula o mua o le a ta oto fo i moenga. Ta oto ma momoe ma marolo. Sa ia i o matu tangata mo lo waso pa ia tae au. Ni ua fasolo i afiafi isi atu nuo le lalulangi. Au lau au whaingalunga tu la laki tu le laka ia. Na unga ina le upu fola fola whanongolongo lo watunu. Wana whapenau na talaia whaitutoa. Maota malao tāpua i o lau fio. Maulu whale atu lau whanau se ia tō mai lau upu e tō matau wai o mātou tangata. Ni te talo ta mai ni asa. Whaftai tele, whaftai lo alofa tu noa wa lau o tasia i mātou uma. Whaftai le atua i mea uma la. I lau leo leonga. I lo mātou whafo ma lo mātou whale mai. E ngai te maiti whanau marolonga mai a onga o le vaiasa. Mātou te talo le nei tula. Te mai i atu ina atu luma. I tautua mai au nganga masani. Vai vaia li tangata ina te leilo se mea. Au lau fio e marolosia. O tai mai oe, whatonu fo lau. Wa i whatonu li tangata. E whalongo fo i manino. Whalongo fo i mane. Ioe, ai toa file mu. Ini mata upu tala noina. O te tala tamai. Uina mai arua nganga e tautu luore vai o tangata. Pemi fo i tatu ta apen whato whaile nepo ia tū o i opo ina mato wā. O te taro tamai, mawhpeina e mato arua nganga.
talo I lau whamangalonga. Ka mai whamangalo mātou uma I toto pai o e ke wisoro mātou li I matwhao. Wi mangalo ai mea uma. Yesu le tunga whao le wole mal awa. Amen. Ya, malore on sa. Iyo malore whaatotoa. Le fu ua tatu lia nei na ua iai o tau le amatanga o le nei vai so sa, le ua iaso le vai so sa. Ya na ua tau iai I le aso pa ia o le atua. Le afto amatua sto. Na nei, iyo le ngang whaftai le atua. O te patalo fatuai sa moa I le pa ia man maman. Ua mai maunga te tele se pa ia maunga iti. O le au whaingaluanga te tofi, a le atua I so se whatawhai taulanga. O le au lau au sina. O lo atu I le mulpapanga. O le whala maula le mulila. Ia le utatut whai ingo le vai aso le amtanga fwoi leo le vai aso ngalue I nisi o vaenga o le lalulangi. Au lau tu tapua inga I le mwhain whangaluina. Pe au noa malena ia e le mwhai fwoi no manuia fwo launga ma tau mwhainga utama whanau I so se tafa o le nei lalulangi tainane fwoi. Le tapua inga sa moa o au. Ia le ngata o le lafo o tupe I le atunu. Ia au talo sanga le mawai e whai fwoi o le tatalo mai o sa moa talo sian tama whanau ta ape le lalulangi. Ia e whape fwoi no mātou no fwoi fafo. Ia ma do e au tilo atu wha le mafau wha le nganga. E mana tuai le atunu na whanau tupu maola e ai. E le mwhai lava na ngalo. O lono winga o tatu talo sanga e so o tai. Tatalo mai sa moa, tatalo atu fafo nei. Ia au le aunga le wha moe moe. Ia tau ilo tātou matai, mawhai tau mai. E le ngalo le atunu pele I so se Samoa. Pe te nofo I Samoa, pe te nofo I fafo mai Samoa. O le tātou lava tau tāpua inga e le mwhai na ngalo ai le atunu pele. E le nao tātou Samoa. E o voi tangata anu o isi motu tutua oi. O le la tofo I le mtawhai ui. E sia, so se tangata e pele ia ia le mea na so I fua ma whanau. Ia ma atofa e le tua e whai matangata atu nu o lea motu ma lea motu, lea tu nu ma lea tu nu. Ia siva na ala se tangata o lo noa na te le manatua lo na tua nai. Ia o na whatoa. Mena e tā ua ele mea leo tatu tue tō ma na to reflect. Ia I mea na tatu sava vali mai ai, ma mea na tatu ui mai ai. Ia ai pei o na o whai atu Samoa. O le aso sa tae awa mātou. O le aso sa o whai ngā taulanga. Ia o le aso pule masani tatu le whakasa o le whai ngā me. Io tae au la me hula le na tua tuela o pesi o tatua fiafi. Yesu o te fia whai la taulanga. O le whai taulanga sili. Tae au o te pena fui whai ngā taulanga. Oero e whawhongwhong mai nei Amerika. Ia o te pena lau taulanga mua tae au. O le mea lava ua ngata I le mwhai. Ia o lava le nā matutoi. Ia e whawhitai le atua. Ia o fōa I mai tupe tātou te whai taulanga. O an me maninoa. Ke le mana o mia le atua ni tātou tupe. Ai pio au wala o le ata e whai e tātou e tali ai. Ai le ave I le atua. E ti velo pai ngā luenga leo tātou ta ua mo lotu mai kalesia. O le fe au le atua. O le ngā luenga le atua. E leo nofo mai le atua mwhapea. Tula e paso e mai lau taulanga. Le ai. Sila tutoa I ai lau mtau sitili. Ia au fo ini whawhewheina se tangata. I tala mwhapea. E te malama loa oele Samoa. Le ale me tau o le taulanga. Io I pio le tatu te wapa I ai le mo le pai le alofo te whaingoina o le love offering.
ia le offering lava ia o le pi whapena le tatu whaitau iai. Ia, ai, ta pena la tatu whaingata uranga tae au, manuia. O whalongonongo tu fo isa moa. Ua tea uma i whaingata uranga aisi, ia pe o le matua i tu ainga le whakasapi o le temine o masina ne o whaingata uranga. Le mesia matu ni Amerika. Ia, uma fo ila o na whaingata uranga, ta pena mo le asoa tae au. Ia, le mea uma whai, le mea ua ngata le mawhai. Lama na matoi atua ma le loto fia ua fai sau yo na fai o neme uma i le mana o mia le atua ni tatu tupe yo e tatu te fai taulanga e atia e ai le ngā le atua yo ia e fai fo ila fai ngā taulanga mo i nei ia o le ai fo ilana e kare sia wau o puila o le whaatino ina o mātou i nei. Ia, mātou te whanā le ta'u o le whai taulanga e ave i Samoa. Ai le ave i Samoa mātou taulanga. Iwa e. E operate mai Samoa. Le whaonga ina o mātou taulanga. So e whai ala mo le development o e kālesia, ia ai me se fo i tangata fo i o le kālesia whai mai whafoma, iwa e whaonga iai, ia mai se aturanga e se. Ina ia manino pea ia motu pea le pā o silafia mai loa ele tangata lotu. Ia o fea o anga iai lana whainga taulanga ia pe o le tāua le nasa mo le mele o te tapino atuai. Ele o whapio sau whai mai le atua ma tiro mai i a tātou pe whape fea na whaila o taulanga. E tau tala tu mai vai temi o na mua le vai temi o le osi ngā taulanga yaso na mua i tu tala tu spa ia a tātou lawa ia i le tātou vai tau ia e malama i lau whai ngā taulanga o lo sao i o tupe e te ave e le te le latu o nofo mai le atua na ave i lau taulanga le ai e ui atu louanga le lei i lau e kālesia. O isi fai tangata ele ni tangata lolotu ai lafo latu taulanga i o fai taulanga i kālesia fo ia ma TV e latu. O i fai nei tangata samu whapena. Patu le tāu o le mero alu e te commit. Ma e asosi i tangata o le kālesia. Ma whaatino ai lau taulanga. Ia e loa tonu ai. Te tonu o loo. Me walana lei ona so se au lotu ai le manino le wha manino ina o mea ia. E lei u le lei. Io e. E lei u le lei i le tūlanga fo le leanga o tupe tangata to tele. O loo mawhai o na e tele fo ia e le whapeso o leo te tala no sa o tua tele fo i o e kālesia la tu te abusinga melea. Io e. Ia. Io e. Pe o le tāua foi la le na. E mataulia. E tātou te tāua no le winga le taulanga. Tātou i a pōni whina unga foi e whai mea watu te mai. Watu te mai. E te ui lola i le meo lau taulanga le mo lea. Whaingo whiero na accept e a whapea te latu i se au lotu i o e angalele iae
tu no fo matete no e ui lo le fai upu mera pa pe ia mai o le taulanga lea e fisosoni fo ton e latu o le talana ia ona umarola ia le faafinauma isia langa tāua te le upu le o le taulanga o le upu taulanga o lo fausia i upu e lua o le tau ma le langa vaaine i le mea o le upu le faaugae i tinā failele e mese ali tupā tinā i aso o le o iai se tautuanaso le ia e moe taulanga ia pe faapea foi moe taulanga si vaai po le a ma le a au foi na faamatala le upu taulanga o le tau e mafai tatou faapea o le tautua lagalanga o le tautua lagalanga o le manatu o Samoa na mua o le itaitai o mai le mea taʻu o le tupe o lana o loa o mea ia leo tatou faaigoina le taimi nei o mo le mālō o le toga o le mea o le siapo o le faamoemoe la o mea teu ai mea ia teu malu io lea e teu lalo tofaga o liʻi o tamaliʻi ma ai so si aiga ai mo ne foi le e teu ai lalo ia le oloa le a Samoa io faapea la so se tagata Samoa lava e tautua lelei e na te lē teu maluina se oloa lea o le taimi a sulu atu ai le tagata ia te o le faamoemoe o le oloa lea e langa i lunga io pe sulu lalo le moenga pe sulu i fea po fea lava le mea sulu ai o le faamoemoe o le teuga oa lea io e veteia e langa mai lunga ma mea o loo teu malu ai o lona uiga o le vaai a le tatu atu so se tagata tautua lelei tautua matavela tautua po le ala vatoʻiga tautua e na te lē faaputua se oa e na te lē faaputua se oloa lea le atunuu o le taimi e alu atu ai e sulu atu ai le tagata iā te oe e mamulu e langa le ale umi na teu se mea o le faamoemoe e langa i lunga mea na sa ua le upu o le taulanga e langa i lunga e fai ai lea e te alofa ai i le tagata ua sulu fai atu iā te oe o te faamatausaʻua le upu lea o Samoa lava ia nu te to manatu ai la ia lea ma o reflect i le mea foʻi na uola mai ai o le taimi ia e feoaʻi ai mea nei o tomaaga i aso ia pe a faapeo e faafogafoga mai le vaega le ua talanoa atu ai so se taimi ia so se taimi ia e a foʻi e fai ai me le tomaaga po o le o feoaʻi foʻi nai toʻiina e o e totoma pe o le puga e kokoma ia po mi komaaga po me foi e o e tō mai le e teleina o le vaveao ua taʻilo le vaitemi nei o te roo sui le vaitemi nei le foi tatou faalogologo atu le tagata lea ua lea na faavaleā nei tamaiti foi toʻalua mai savai i leʻi e toga ia ona ua sui foi faiga o nei aso ioe o aso ia pei e sa vavali a o le taimi e alu e tomaaga o le taeao po ae masani ala na ua faalogologo i le taimi lea o te o laʻitiiti tateteʻi ia le laga o matou luga foi le e lo matou tinā nonofo luga o le ua mai tagata e fale ia na lo tafaatafatafa e malu ala tamoe a tafaalogo moe e ana o le ua fai upu ua fai tala ua foʻi le ua amata ona fai upu ia tafaalogo mai e leni tagata o le matou nuu e faisi maomao nuu tutua oi
e savalia atu ai ta ia po ese foi le me mama e mai ai ai sava vali le tae au i le tae au o opula matala no fa longo longo ia e fa pele tala ia o matu mai fai upu e fai le ase ia se la langa e pili to fi ko mai se le pio ina sa o le fu le toma anga o le tonga mai o le me koma e ia la te mita te whaalongo tu whapea tu la le ia le matuto ina ia atu ia le moenga le ase me mai ie ai ai foi la te mia mai se koma anga o le ase me kwa le ai ase me ia ona whapea ro leo le tala le matuto ina talo fai ua tau mai ua o le se se ia o le talo le moenga lo mtuangi whapea na whengo tala ia matauria te tele loa ta ita pesa o yese ia la lumo pele ai e pau ala le mena o loa sa o le tala asia matutoi ia o malon tau ma vai lola ia le ona o role o tangata ina o me koma e tua e lunga si matutoi na ai lona of sa vali lo fo ile maku ko inga ile nu o le meo le tali mana wale mau atu se ia te ia ai ele ingata ia le fo ile o tangata ia ai fea lua i matuto ina koma po le ala ni ia koma me ko inga kai awale on sauro o au le tangata o matou e tuli o mailo o afele ia le ko inga le sau ia atau mama te pu e pasier wai fa sino mai le nu ma le ngor ko inga e fa penale winga o nai tua ma nai tua ina malu matua na tatu wola mai fa longo atu lai le vai tau nei tu tangafo tala noa i lungo le telefoni ma ser apa ia sau le fa tale tu fea ai au mai ia le ie te le fia tos fuanga le ie po le to ngai le ma faina faia sa mua ana po inga me ona o le swing o le taimi ia le foi la o swing nei o atu pulang fa valea tu ata te lungo telefoni na ia atu toto io ona o le swinga ua whaatau le ie io o le swinga a pia o whai atu o soia e le whaatauina pau a leo me whai upu o tala te vanala se tangata i le mawhawhawhu le wate i entu e la tule po le ase me avatu po le ase me taria i le anga le leo le e winga i o tatu o lea ua vala i sini ma tembili nei ua matua i le toe tutusa lapa le a fuena tutupu me le i e tonga le fe ave i nei tala ia ona o le mata pea pea o tangata ese unga tupulanga me fila le mea nei e tatu toe tu ma toe va ai i le tua na ima menta tu wola mai ai oka se te leo fale a onga na whaia e tua ma matua mo tato i le meo lea e wina sau o le se i e tonga e mau atu i le pito le ainga na fo i le e tu lunga tu ina ne savati le ala le me mau mai e lana savalinga lea ona tuli lole mata i te avi le ainga i tu ina na koma mai so o le tāua le nā o le tāua na o Samoa na mua ua leo toe maua i le taimile nei io pe ua falala mea uma i le tupe ave fu se ie komatu ave se ie e fasiusi umata pe toe fu mai le ie ia po le fu se pusa apa pe le ase me maua pe mo se tupe o winga na ua sui ai le vai taimile nei mai vai taimi ia na tatu wola mai ai io ua mai tu tatu taimi ua tatonu le tula fitu le toi tula atua ia ona o mai le tatu o mai le tatu a foi o le malo o le yaso
Ia, ora nā, ai ai nei mata uputau. Sa o faitauina le pepa mai tutuila o le ta'u o le Samoa News. O le Samoa News. So tango ai o maina le fo le lipoti le Samoa News. E lipoti mai ai ia le angi fo ia le tatu to ina matua. Ia ono le pepa e whaapalangi. Tong fe whaamtatalatu ia le itulanga le lei ia le o le malama o fasolo ino tale loa ma uma tatala e whaamatala i lea tu ingatu ina matua whapea. Io e. O le loa po le a le o al pepa tutuila le Samonis ua ngai ai ma whai ai lana whaamatalanga. E o lo o pe o le au mai ua le utoe au ngā a ua i loa ua le toe au ngā whaamawai. Io e. Lea e whapea mai siana sina tamai whasi upu lea le whapalangi le pepa le Samoa News. The rumors are that he should have both legs cut or amputated. He had an accident, a fall, and his legs are absolutely useless. That's what I am told, he said Sailele. Fai mai o na po se car accident, pena pa'u, na mafuai o na whaaleang. Asi sau po la tasile bai. Asi sau o na au umai lua. Ma ua avesia. Au lela sau maritala. That's what I am told. O lono winga. O le whapea mai o ia. Ai fōringa mai o se sina matua le tala le ia te. Po le halava le tua inga mea. Ua pe ua whaisi mamau te leo le alu tua ina. Pe ua whaisi mamau te leo lana tau whaaleanga. Lea ua whaaleanga i le newspaper a le malo tuila mamanua. O e whaitau tiro i ai le pepa nea la tua ili li poti al Samoa one day ago. No, 5 hours ago. Ia le vaenga lea. Pei o le whaanoanoanga sili lea le ua tatu wawa ai e tua ina. O le iloa le vā. O le iloa le mea le limitai ia le mea o le tau whaleanga. E se whautala i lea tala ua whai. Le au mai whai mai o le rumors ina te whangai. Le wingo i tala. The rumors are that he should have both legs cut. Amputated. He had an accident, a fall, and his legs are absolutely useless. That's what I am told. Tula e paset. Le ua anga ia e le motu. I le whapeo o yeini me o lilo atu ia atu tuila manua. Mea umala e tutupu i poru e loa uma e tuila i le minute po le, not even a minute, sekone. Au le winga o le tala. O le tau whaaleanga ua ovat o malosi tele. O le ua o mai atu tuila manua e whaaleanga mai manatua. A whaitau i e tangata tuila manua. O tangata whai mawhau. Io e. Ia, tatu tarano atiri ai le ua o mai ia le tatu ango ni Yesu. Ia, ma lore fo lau manuia. Wa, o a mai le fionga i lau fitaringa mawhanua. Ma lo te manatu o le asosa le nei o le asosa ia o le atua le nei i ate utou New Zealand.
ia te atununga ia pe sa lotu pe li lotu foi ia al fafta ia ile tua ia leo va ia tu surutino ia o lo mania o te mata ia fia mai ile ta por kala masani e fatalo fa mai ma ai va mai to fa fonga le nu ma falon le ai ile lo ngona tu e langona mai ia na waye ia malo le soifua maua tula epa morning o le asapa ia le nei o le tua le nei tae au o yo le uli nei matou ia tautino manino atu lava sa boe lau fafunga ele iyo o le nei ainga i le sauninga arotu le nei tae au o i fufuanga foi ia man le malo siotino talo mai le pisiana nafi ia ai to e fate ia fo inisi fo to tonia le nei aso ma lor so i fo maua ma lor le lange ma ia fatalo fatu i tupu mai e mtamali i a mai se fo au ona tofie le tua o lo fa pea ona fa fonga mai ma maule ta au nanga ele nei tae au le asale nei a matou mana ia le tau o fai fo sina vela o matou nei New Zealand ia o le tulaga na iai tulepa ia alo mai o te tali tonu tele fo ini ata ua mata upu ua delay ua tauna faailoa ia o le se faapii atu lea lau faatalofa tulaepa tatonu ua levana e iluga o le ea ia fai falafalau i lona mamanu le atu ia mai se foʻi nisi po fia le tuluʻiga o laulagi e maua mai ele auaunaga a le lupe faalele ia malo le folau alo mai ia malo faafetai ioe nei ele i leva telefoni nei lunga o le tatou leva na mataia e faafetai o le ua tatitau i faatasi atu la faapea ona tafelafoaʻi ia tamataupu ona e te tau mai o lea o te lunga o le mataupu mai le pepa Amerika Samoa ioe o le pepa pe o lo Samoa News ua o'o atu i ai ia le ma'e fo'i o le toeina ma fa'ailoa atu i Amerika Samoa le pepa Amerika Samoa ia ua tatau ona fa'amāwae le lipania ua iloa lo le ato'atoa lona malosi ia e laga la e manaia le faitau atoa i ai ai oka ni tala fa'atupu na o lo'o ia tonu aina o si vaenga le tiki alina o tango au mai e ta'u atu ai o le manatu o le toina fai mai o le tangata na ta'u atu i a teia pēna la vese ta'avale pēna pa'u ia ua tatau ai ona aia se galuega i ona au tatipi uma vaelua tula ua fa'afoga'aga Samoa tula epa e fa'apiona e lalafau se o tula epa ua levana ola ua levana ola le olaga pepelo ia la fa'afefea na fai lenā tala fa'atupu fa'apea ua ta'u atu na ua poto e alo e ta'u fa'apea o se fa'amatalaga a sisi tagata ia auaina i a'afia o ia i lona faitala fa'atupu faitala tau fa'aleaga ma le tau fa'asesē i manatu o le atunuu ia manatuatula epa i le savaliga o le faiga palota lena uma atu nei o fea na amata ai na amata lava i le tau fa'aleaga i le la'auli a le malietoa o fea lana fai ai ua manatu i folava tula epa o lana tau fa'aleaga lea na fai e alofagiaiga ia tagata a la lena tali faitau sa mo ma le latou fai'uga na o le inosia o le mea sa fai me falalele ua nofo nei mafai aga i tutuila ae galo ai la iā tula epa pito e sili atu galofagia le la'auli a le malietoa e le mālō tutuila i lona ia ua tatou mai tau uma nisi fo'i o latou so'otaga na ofa i tutuila o le a le tala lena amifo e o fo'i le tamali'i lea Freund lena faisa'i ai ua tatau na tou o e fono mea le tufaiga mālō ino ua iloa e tagata lona va'ava'a ia a lē fo'i la ua onofo e fai nei mea aga i le mālō tutuila ia o lo'o fa'amasino mai le faiga mālō taga'i fo'i la tula epa i le mānaia o le vāvālalata o so'otaga
Le iai lau sunga sa wa ato Samoa. Ia, mai le mawala lata. O le ulua I taimi lea ua whawhetai le malo tutuila. Le amana ia ato latou I le whaatautonga tatou whainga malo. Le na whainei. O le ala me lau tula I mai nei. Ua awhifio aloa ia sui o le maotafono a tutuila. E ave le wala aulia whaapitoa I le whainga malo, le ao le malo, a wale tatalaina o le maotafono. Pena o whailoa te tu ele ala tolo leo tapo kalamenei, ona ua saule wala au tae au, ia whaatasi atuai le Associate Minister o le mtanga luenga o whatu angam whainga whaiva, Ena watua le ata. O le ala whaapea mai le sunga le fionga le whaipule le Associate Minister, e toi va vealu I Samoa, e tau nu atua alu sao I le nofuanga au tua le ainga o le fast I vaitele. Ona o le tapenanga o le lato malanga, le o I tutuila, I le aso lulu. O le tapenanga le na mole whaalfalenga le o le walaulia le atutuila, e le whaalfalenga o le mautafono atutuila. Ia mantua Yeah. Oi le Associate Minister le te tau. O Aiolupotea Tony. Oh, okay. Aiolupo. Yes. Le la mantua foi na sau no le fionga le li pale mia. E se le fata ua o le nei mea o le amana ia. Ia a le la moment ala talo fai io tato fast supporters I tutuila. O se mitanga le ia lato. O lato ne le la mai o fatasi martato whainga malo le aveina o le talolo. Ia le atua. Ia, ele na o le fast supporters foi. Io, po ai lava. So sa mo o lo tutuila. A le winga whamtalanga o se mitanga le o tato fast supporters. Le o mai lato te pipi I whaatasi mal whainga malo. Ma so se sa mo ai tono tutuila. Po o le ale pāti e te iai. This is for all Samoans. Ia, mana ia, o se tasi foi lea mea sili on tau ele nei vai taini. A o le umane ni tausanga. Ia, te mataulia foi o le wharafono ele se tamai o lo winga o le si 5 se furu le se lau tausanga to am whaina toi tibtilo se si wharafono fo. Pauhula leo se si malanga tele mai le malo tutu atasi. Ia nga I mai I whainga malo tutu le manua. Ele la titi la whainga malanga. Ele la titi. Langa ele whapea whale o se whaife au po se whale o a te au le ai. O le whale o le mautofono le. Ia wa mantua whapea pe o lato me tele le la tu nei ta pena o mai ai loa. Whai ai lola ta penanga mo le usui o le fono lasos full wono te sema. Yo e. Ai whani mea tā ua o le atu tupu ai lasos full wono ma lasos full fitu. O te loa, ai porto ina wana I loa le malanga lea. Iwa le no whalongo ta ue oso ai tutuila na wa e malanga ma tutuila. Le ala wala e loa whai nei tala. Au le sa. Se lo whanau no Samoa e whakonga ma. Mo se tō whanau e whaitau o le Samoa News. Na e sau na pe uru tala mai whape na you need to resign. Whape if you are not in a good health, something like that. Whafonga mai Samoa po fele tulu inga le lalolangi. O tau whafonga mai maua mai le ma au nanga le nei o le lupe whandele. O le walu nei whaile mele tutuila. O lea na tau nu o le fionga le li pale mia. O lana ulu wai whaatalatana noanga le press conference le na whai mal autu stala. Le na tau tino manino le fionga le li pale mia. Le to te wa ai mai le lua o vai lua o 5. Awa o le mea le na alu le whaalele le tala tu lou le whafonga anga. Ua ta tipi a ao le fionga le li pale mia.
E le ai se mea whapena wa tupu. Wa uma foi na whamanino le fionga le li pale mia. O lea lailo ai, wa matua i deliberate lava le tau whaaleanga a le neito e ino tuila epa. Wa uma na sau no manino le fionga le li pale mia. O lo o ato o toalo na tino. Lua vai, se fulu ta mai vai. Lua lima, se fulu ta mai lima. Le iai ma se vaenga o le tino na tino. A le la whawhau le tala whapena la vea se tā vale. Ai, ai e walewa na e ola ma e ola leo langa pepelo. A we te tau whaase se le atu nuu. O lo o iai tina ma ta mama tutua o tupu mai e a meise ia au na tutofi e le atua. O lai whaafonga uma mai. Iorina, the leader of the opposition called for Samoa PM Prime Minister to resign over health concerns. Na talanga na so matatu mana tuila tilo ele tususinga na watu. Ia to aware ia e pio le fai atu ia mafano. O leva na ola nito ina siolanga talapelo. Siolanga tau faleanga. Io e. Ia orena e mata utia so tato e foi le tapenanga mafano. Ne foi la ua ana fesili foi la tustala. E fa tu tapenanga fesili le tasifu tustala. E fia se tu pela o fionga le pale mia o to fa nganga mo le mala. Ia tatia langa o fesili. Ta wana fa fesili. Ai nga foi la, fa mai lo le martala ale fionga le pale mia. Io e. Ile fa pe vala ge mai tatu sa vari e malima. Mon mi sa manga. E mana ia tala se i lo ai foi. A fa pe e le lo foi la tu fa ia tu fesili. O to nga tali foi e tali ai. Ia e fai ngofia lem ta upu ha. A fai vai ia olena fai ele fesili. O ia ole matai. O le ale ta finga ole matai. Wa e o ole matai o e te fa mau popolo a inga. O e te fa a fel fanina lo a inga. A tupu mala se fala lava fa pea. E te sa vali na o fata. Io. E te lem fai na elfa pena i lo to finga fal matai. A le la o mai tulanga le, wai lunga le levo. O le to finga o le pale mia. Ai mai se o le e a fio le a o le malo. Fa fena to fai nga fisili fa vale fa pena. Ma don't expect kiki se ku per we me ia. Io e. Oni ma fa wai le fa pena talolo. E fai me alofa. Ma to bio lango le fale o le malo, o le fale tele, o le fale fono, o le mauta fono o le malo. Tula epa o te tali tonu e le alu fatamala le fionga le li pale mia. O le tangata o masani tu maanga ai maise e whaamati e ti e Samoa e se tūlanga le lei. Ia, mana tua foi pau tasile na me e tau leka tu ina malo matua. I mo ia o tangata matutua. Ai o tito fa. Wa o ki ato fa. O le fesili la tu la epa. Ai sea. Ia, ole. Au e loto ua le. Ia, pesepta tu e kalisi. Tonu lava, O le fionga le tātou pale mielo i nei. Na tupunga mai te tonu i mātua e whaata mali i whaingo mea uma māsani whatu a inga tautua. Ia a whiale e lātou. E mauan me whale tau whata talipe o i minoi mai. A tūlanga le o te loi tāpenanga lai whai taimi le nei. E leo se ta mai tāpenanga le mea lai whai nei. Ia o te whaalongo na fo i e tapena i e whai pua leo ia vai. O ni mtua tele o malanga. Tele o malanga. Malaysia mea mawhanua. E tā ua i tele. Very well o ke naisia ia le tātou reli pāre mia. Male vaenga, male malo o tūla i mai nei. O tangata e loa tā pena. Whai mea mawhai. Whai mea mawhai, whai mea le lei. Io ai. Vai me le inta va ai fo ia i le onga le no i le afu ta o le mea. Le no i nu itua, le road show. Le road show. Tatu va ai wana alu fo le road show o le si vaenga.
anta to loa le senga roadshow ia le tapenanga o mea ba ai mai foi wa watu le pasi e lua tuti mai ia na alu foi le na taimi o faaleanga pasi ana a foi le ma se si o lātou e mitai i o lātou whailonga tikeli. Ai whio iai le ai se tō whātatala. Le ma whaina lātou tā penanga ni mea peila o le whionga le li pāle mia. Ta pena uma e le ma whaina tū whātamala. Ai tū mai foi la ilo na au waa. O ta ngata sa tausi nuu, tausi matai, o ta ngata e whai mea le lei. Whai mai mea mai aia. Ia, talofa believe, we fatu malole rifua. Talofa foi tatu au pafonga nei pesto tero tatu le uang mai. Ia, malo whaftai ia le whangaina o tautua mai au nanga. Ia, o le... a mataloa tu la epa. Oni ta wha mai senga e wha te atu le amatanga I au ai. Mana tuana e ta ua mai se tasio o tausala sa mua wa maliu ina. Peo na ia o tau le maliu ai Le sa e whailoa mai last week. A lefta o manino a tili ai la o na iei nisio o tausonga mātou e taula iai Ia e le afionga ia tofi lau tunu mali e toa janklat. Condolences to the family. Avia yelo le whai ma watoele ta wha mai senga to aunties ai mai se ia le uso fo ia whalna oti Madeline Nansen to whai ono ia whape fo le uso le afionga ia ala I le ula moe I le ula pautasi maatu. Ia whape fo le maliu o le uso ia le lani I linga noa tu nganga le tau sa wa Inaya Schuster. Tu sa o le lani e nofo le alo le ota Schuster e whaasanga I ma le maota o le au Schmidt le plata I vau ia mato ia le mangoto ia. Condolences to Wayne and the family. Yeah. Know that you are all in our thoughts and prayers during the difficult times. Fa mai se le tua ia o tau mawalo to fa mawhanwhanai ia o tau whanau maainga na lua. Ia o le mele fi fa te atu la epa. Ia na ta amata I leo ta ua le tapo kalami. Ia o le na, ia e pe o le o sitina ia o le alo sa vea marietoa, le uso marietoa tan mawhili le lua. Ia o si ona whawhine ia sitina le o maliu nei. Io o papali I malama io ia le suafo silo matua o le aina o le whaila e se la le maliu leo te whai atua ia o le o te whai atua o le maliu leo le fionga ia tu filau tunu mali atua o le alo o tunu tosi tunu mali atua ia o le tino atasi io le awaina le koi nei Whapea ui o le whapea mai o le maliu I Amerika ia tunu lai titi Tu sa sionga uso le fionga ia ala I ula moe le ula le sa whaipoipo atu le alo tuktonga ilo la te ua malili uma te mea tasi o te ilo le tūlanga na paule malilo te ilo silo mutua o papali malama. Leai, o lea la o tofi lau tunu ma lea toa janklat. Anyway, ia o amaisili ua pa ia tiele ta wha maisenga ia inga, ia e mai se fōi ia si o la tau tina. Ia, ta mata mai loa la ia lewa whai mai lau mata upu. O wa matua I alu le neiva I aso ma le lava I aso. Wa longo ia lunga o penga te whailangi o le monus pepa I le tūlanga leo le suspension. A le observer. O le whanau noanga le iaitu la epa. Wai lua lava mea tā ua ia na mafua ai o na whaile whaiunga le fionga le li pale mia. Ina ia whai se tapu. Se I whai se a o inga.
which is manino le leile tūlanga lea Fai se o inga ona o lea. Mantua fo ila. O lena inele fionga le li pale mia. Ilana sa ilinga ngasi. Ai tutupu mai faa le tonu i Samoa. Le sa sau tustu singa la observer. Ma faa iloa mai. Ma sawa i lato tustu singa. O lea lato te iloa atu lea ngai. O anga fili ma pesta i te tonu. O le ofisa o sui pale mia. O le fai le fontanga le nei. Never happened. It never happened. Fa maonia le fionga le li sui pale mia. Fa maonia le CEO ele ai se mena tupu. O lea la fo manino mai I. Na avele tusi ale CEO. Fa ulunga mtanga luenga al kabinet ale pale mia mal kabineta. Na avele tusi. Asa copy umaile tele o isi media outlets. Sa copy umaila tau le tusi le nei. Le wa mamoli anga fili. Whaailoa iai, toi whaasa o mai a lato news, lato singa i na whai. Na whai le observer, na te ena le observer le tūlanga le nā. Na lato te ena lato te le whaia. And they've got the nerve. This was almost 2 weeks after. Ai toi whai malanga le fionga le li pale mia, malona au a inga ina ua manuia tonga fitinga sa to esea mai ai. And they got a nerve to appear ile mota le fionga le li pale mia mana na o ate fai se interview after knowing o le e laka rejectinga se whaato e senga e whaasa o le mata upu ia na mela le lentula I mai nei le ua mafua I lo nei o hau I o te whawhitai a whaafonga me le fionga le li pale mia whaatuma wai bea langa ia langa suspension po le ban in however they want to word it Fatuma wai mea. Because o le ale mea o le a mai ai o mea pepelo. A le whano noanga la tula e pale wa tula I mai. Ua whai ele nei ini tia. Wala au le PINA, the Pacific Island News Association. Wala au le PMN, the Pacific Media News. Wala au le FMA, the Fijian Media Association. Wala au le correspondent, le Pacific TV correspondent o Barbara Driver. Wa whaailu uma iai, ma whaailu ai whapea. Wa te whainga malo la tau te tau mawhai e puni ia lea ia te tau ala au whai newspaper. O se whailonga lea e week le whainga malo. Tu sa le tau whaleanga mele avi. Knowing very well e lo le tūlanga na mai manino le fionga le li pale mia. Ai ina wa au mai la le correspondence mai a Dr. Angie Enoka mai la Loi Wellington ni. E la abatu lo ia Barbara Driver. La le tani Barbara Driver. This is everything. This is all good for go back out le Barbara Driver. Yeah. Before, there's always two sides of the coin. Whatever is coming out, fesilingia e moni ma whamaoni. Whaile suenga, aile au mai se me lunga. Nei au saulo lunga tapo kalamina wai atu ele situs tu singa mai fiti. Se si foi nuspepa mai fiti. O loo whapea mai le tamai ta ilea. E tatau lava ile newspaper la Observer ma isi journalist a Samoa o na o e ngā lulue whaatasi malwhainga malo Samoa. That's how it should be from the beginning. That's how it should be from the beginning. Sa tatau na o ngā lulue whaatasi. A tanga ila iai o I. Te e fallinga mai e. There's no respect le intia le kutono la Observer. E faulinga mai na te whaolo a taua. Nobody, he's untouchable. Fe eba adu, ia im whaiana latua ia whaile me mana oai. Ia len tato mai mo umasa moa I le whaatata noanga. Le na mai lungo le. Na mai lungo penga te whailangi. Whailoa mai ai e le talamua ia a pulu Lance Polu. Whapengal man manga au tanga vaia, tipi au tanga vaia. Ma le pai le tai, tosi tupua, manino, whaelo mai. Yes, wa mauti noa ma wha mausali, le se o tustu singa na whaela Observer. Secondly,
Therefore, you admit and they own up. There's a dress code. There's a code of ethics. It's a tono le jaws. Whapea fo it's a tono le media council. Ato tanga ila ia lava ia na whai. Malo or tūlanga. Na whai whamaunia. Wa tū ile gate. That's ole whanua le nā le whionga le li palemia. So who is he? Who is he whai? And na whai e ui nei ngai o inga whai te tono Samoa. Ale te leo le damage wanna reach out tele ale avele mea moni na ave whapea wa ban le whionga le li pale mia le media. They're trying to suppress ia wana I tau te tala le lato ai ata tau. Who gives a hoot le ata tau pea whapea tau te leo wha maoni tau te whaia o tau tiu te whai. Ala atu whawala whapea le observer. They can go and print and say whatever they want to do. A leo ni mea moni. O lo whafafonga Samoa. O la tone lea sau no manino le whionga le li pale mia. E tā ua le ngā lulua whaatasi o le whainga māloma la tau. Ia a mai e whaile press conference, mai facility saka o le whionga le li pale mia, tali o mea o loo whia manino. O la taula le nā whaiatis tu singa ma ave tua a wale whaafonga anga Samoa. Malo. O le tūngana ia. Moni. O le mea le iai tupai. Lea mo whanua. Pei o lena mai sa o manino lava e lili palemia. Na pā lava o le tala lea. Feo sofiro mani media le whafo. New Zealand, ia auto New Zealand, ia le but slowly lava. Le whata atu e tau malama. Ia pela i eto mai tai o Barbara River. Le whaka a kau sui ina ua sente atu iai le vaenga le nā. Ai o le whale tonu o le mele, o le kako media lava I Samoa. Ua pe o latou whapea ua mautinoa o latou o le media o le isi pou o democracy. Na pe iai le ua whapea a mea o matou o le par, tutusa matou mat panemene, tutusa matou ma le kapineta, tutusa matou ma le whamasinonga. Ina ua, ai e tau nei loa, o latou lava, e ta tau o na sapa ia le malo le aso. The government of the day. But te loa o inare sa whawhitauri. Au tau o mataro ta mutu e tala no ia mesori. Yo halu le vai aso atua. O ta tau o soforo ta inu tala no ia ima le pato le. O le aine le saufa inga ma whanua ale media ma le fionga le li pā le mia. E te wa ai atua I lato I fōlingo tangata. Pena se to lua tangata e lang no ina le malo le tonu o saufa inga lea. The facial expression, the body language, that's enough to tell us how they feel about the government. And that's very sad. Yes. Anyway, whauau tam tau puna. O tulanga na ia ona wa babe ni lato tua inga whaasanga le fionga le li pale mia. Ma whaapea mai ni la fonga, wa mamafa le. Wa mamafa le whai unga. Sa tauna whaase tuanga lumai ei tua le sui o le Samoa Observer. In what way, Elena tau whai mai ua mamafa le whai unga? E lei whapea ua whapea atu, tātou mai moa uma Samoa, I la fonga sa whai e tula epa I ona taimi. Olai, e le mwhene tau tala whaalo ma se tula epa ia o tau. Na o tala le whetau e tu o mai tula epa matutuli o tau, ala le mele na whai e le fionga le li palemia. O anga whatamali I sa whai. O iese sui o le observer I. Si ile au te mai tai, a vatu le, tili vatu le maua le fionga le li palemia, ma whapea mai. Whamanie ua te tauna e tūlai o le ana le taliein. O anga whatamali I sa whai. Ai peiwa no whai atu mua. Wa tatau ai fo le tā le tua o le vale. Why, a week before I whai ele mta upule nei, sa wai lunga le sui le na whatulai whafo. Sa wai lunga le po kalame ale. A le urupo o ai mamoe le sa mai Australia. Ia sa lau mai e fo le fionga le li pale mia. Ia ai La enga meo ai mamoe. E tula epa. Ai wa mai sa wa to tele. Ia na ia tangata whailo mai e tau.
ai whapea wa. Tia ile si to olua na lenga mawale no fo mau I tono Australia. Iai sana whanau. Ai tono no foila male to olua mulmuli. Whapela wa sa uni o whaile la ngaduenga. Le tala inga tala le e moa inga. Wa tia ile to olua ai avele le maa moyo lan tala inga. Oi. Oia ole li mo ia o se feife au. O le mea na whapea aisa awa ta pena fia awaile tūlanga whaife au. Ia, a le o moa enga, ia ipe e maua po le tūlanga le maua le ngali I whane le Samoa. Ia, te roa. E me maua ka isi fia. O le sila tūlanga le ta iei per tūlanga le. O le sila le mata upu le na whaafeu feu. Le mata upu le mai le media. Sa oi lau sau noanga. Whaapongai umamaya ona o le media mai Samoa. O le tangata le o te tua ia I la lena te whaia mai le awala se, tau wha se, pepelo, masau wale wha fia poto. O le tamaita I le tu stala ia mai na le avai, le Radio Samoa Wa le na matua I sau lava wha pia mai, ma whaini tua inga. Na le tasi lava le company tu stala mai fafo. O le tala ina I tono le Jaws. Ma tua I leanga ina I la le Blue Wave TV. Le whatautaia le tautaiae A o manino ni tusinga sa whai. I le lua O inana le stalai la le. Na le stalai le Blue Wave TV. Wai vaila iei mo le oso I lunga. O no le vainga whatangata. Ai le se ia nga I faisana sa ililinga. Le wa wawen no fo matu I lalo ana tua inga le nei. Ina malama mulmuliani. Wa le vana le stala le Blue Wave TV to tono le Jaws I Samoa. Ale le mani no I fo nei. O ane me o pungi le observer. A le mani no I fo ele stala le observer I lalo le Jaws. So how pathetic is that? Tau mai e lau le fionga le li pa le mia moto ai puni le observer. Ale manino le observer. Le fo wai lunga le penga te whailangi nisio o mea sa whai le observer. Te le opete mana tua le maliu o si fine le na maliu Le na maliu I sa mo pa wa lua tolu pe whatau sanga taluai Le na matua I a mai la observa le ata o sineta la vo he committed suicide to lo fa fonga le na matua I a mai ai lunga yes le la sa fata tanoi nai fo ila le to tele o ni tangata ile mata upu le nei le la fa pe mai tangata the observer was very insensitive ile issue le nei ua betray ele trust the tangata Samoa very unfair. They were facing ele standards and ethic. There's a universal guidelines it showcase a tender issue for penei. Invading the privacy of another human being, that's one of the biggest issue later tonu o le tulafono ale Jaws I may say for le media council o lisi la wala to whaingoinga is the character assassination or lisi human being. So these are everything. Le whala manino in whape mai. Samoa Observer gives out an apology, but it wasn't a full apology. A very arrogant way they addressed their apology. O le tūlanga le wha manino lava le li loia ya Alex Sua. O le olanga wha Samoa, e iai le wha Samoa o le awa whata ma le wha aloalo, which is none of this was ever considered e le vaenga le observer. I o le tūlanga nā la iai, pela o la fonga i mai taila leo maina, le wa mao luma sau, a le manino I fo, o lana le stala alo ia le Blue Wave TV Samoa. E le aise me se na whaia
e lea fo le blue wave na ona whaatala noa o le tūlanga le o le issue ua tu le issue a ua whaanga le blame mai le fionga le li pale mia o le isi mea silinta ua i le issue le te tala noi te tamusua te tala noa i tangata te tua tasi whapia langa e pe ua on tangata tāua te tala noi ai ki ua whataua i nei le tangata le loko ratu ngata ui ai tatara noa mawhanua i le mele o le Media Council tasile na mea tāua langa o i le whata le Media Council le anwhai mai le li pāle mia o i le Media Council e sulu atu iai nei i la tau nei pe a whai o iai se Media Council e fua i le tūlafono le 2015 na issue ai le mele matu atua i lima o le media e fai ai o mertemi ele ni fono e faia ele ai ni me fai ale la filosofia e langa le Media Council ale oso mai na langa ma le Media Council sa wale malana fesili fa vale valea ma sa mo fesili le fa vaia fai le fionga le li pale mia o te tono le Media Council binding le malo ai wa deregister le Media Council ele toi fai ni update le ni wa vai le i mo tangata mo le so vale o le fa folinga fie poto o tu langa na iai mo ta tau no mo fa pe o mal me man tu fa pe o mal me na tu pisa a le na vesi pisa a e mi fonga pisa a le se update o la to listala fa pe na fa la me le tu po le Media Council wa leva na faile tu la fono tu watu o le ta pena le leima ma le la to a wivi le se me o faia ale fate il palmier fa pe mai o maina o le ia ila lo tu la fono ena fatu lauli yo ona fena paindai ele se tu se tangata wale fefefe e fa nga mo tala pelo sole e no fo e sa mal fesili sole o fesili po le se ma po par bien mal maro e faina va tu tangata i fa ye mo yana la fa tu nga ile tautaya ya ma tu am ta esa ora wa tu langa le walo ya no fu fa matiti lo tu la epa o fea la vete ala la i le foi ya asiata na watu manino asiata ese ale tu stala tusi a fa pe mai ala na fa tu o le moa te ala tu sin fa tu o le moa a mo le tangata o le media talk yo le ese la le na ta Del Fruin ole la pe ole former observer worker alin sa fa tonu a fa ole no titilo tu fa pe wow ole wa me ese le sitanga to le observer ese na Del Fruin part of the observer man tu alua fes fulvalu lena mato malanga isa mo le tata humanitarian program fa le na fai a fe tau tonu amale misela o le sui le observer le sa fai le feutanga inga matato SSIG le o ia le na te lafo maia wa e o yasi tua na mai leo a inga le tango lima le la sa fai le humanitarian program ma le tato SSIG tato te sosoani pusa mea ai lava mea whapena inai a inga ia le tango lima le la mate taunu sa mo o le tangata tonu ala lea o a Del Fruin o le sui le observer lena sau mato wo i tua pu e ata o pusa me aia sa tato providinga mo a inga ia no i tua and because o le taimi tono le misela le foi lana vai lua ina le tato fa soa le fa mo le na avisa mo ave mel fa mai mato tua ave mel fa mai le moenga me na totoe mato wolo e tufa i tua i a inga nei ale mo te ia tu le fa is she still with the observer ale fala ma mai ni tu singa wale o mai le taimi le nei o le fesilingia fa pia wa ia se tu sia le joas wa umana fai ai le o yentanga tana sainia ai e mo enga ese le mena tusi ai ese le tusi le wa ave tusa o le mena tusi o ne fiutanga inga ai e mo enga
ua whaapito tasi le tusi, ua pa ule sa male whaaleanga tasi la vale whaiunga le fionga le li pale mia. O le la finingia taimi nei, wa le masesi o saini ai. E le la pela a whawhare sa mala i le ulu o le tamaitai o lo plestene nei a le Joas. Ia wa le foi te whanonga atu e ese le original le tanga tusi e tamaitai o langi. Ai tusi na suri. A le la whapela o le suila leo o Adele o ia na foi na suia le tusi. Ia langona ia le whanoa a. Le whala watu la i mai ai. Ia te tawana turi matai ato i ngā miengei. O ngā ua tele le tau whaleanga tau whasese tu la i mai tonu. Ai me sili tu la epa. Me sili. Le te longa na e mai moa iai a. Le na umalo wile te oi. Ina wa saule press conference e le fionga le li pale mia le Friday. Fa ai loa mai o lea wa tau nuu ia le li malu al malo New Zealand. O a una o tususu. Ai o whapea mato neighbors. Tere yo mo whanua ta topic na. Yeah, okay. Le se fa mai atu pe I si mesi langa le ia ta ila baba ai le media. Ile natu sau fa inga. Le to lua to toru tangata e langawina. Ai tatia lo fai sunga le li pale mia. Masiana musu mai le. Ila to mai deila. To te fai mai to e liu to fa ma to e la se fina ngalo. La se ko me o fai o. La ko mai nge la fai mai la se ko me o fai o se o tangata na mafu ai le anga nge me. Ai te rola me mani. A fa solo nge la le kem. No wat foi le tangata le fai mai o le matai sa mo. O I o le matai. Wa pe tino matua ia I sa fa inga le sa fa ia. Ela ngon na fa no I le media tatu atu. O leo mata to atu ni tangata ia sa ia o te leo wa ai nei tina ame te le va ia ame. Ia wat Paulo. Paulo ora tangata no to lua to au le stafa tuanga I le media. O fe te tau na tutu ai. Au ani fa pe o la tu o le si pou ioi. O le si lo consider la tu o le pou na fa o le afoi. O le democracy Samoa. E te tau ana iai le me e li liu lau te lango ina ia se ma. O le vaivenga muli I lo le mtau pura. O to ina malo matua. O la ua va ai mai. O pe ua vare fonga vaa I le tai o le atunu. Ma le au fasalalau. O la ua foi la. To ina malo matua. O la ua sai I le no foa lea. Na la loa le ia fa fitaudi. Male na telefone la tala na so le philosophy mai tu le media esse fa no so to ina malo tu ko o ina tu la epa e loai se le bias to la o fa ai unga fa fonga mai foi le media o le tau mata fa yoi o le tau te sulu I le malo ina ia tau fisilingia mea o lea tau te loa ma mea tau te fia malamai. E te anu I lau ngaluenga. E tu ese lau pulo o your personal opinion, your personal preference o le pāti e te langolangoina. E te le alu la ma lau personal preference lea, wha mua. E tu matila mai tua le media le ai o le te ngalue I le media. O lau oe personal preference e ngata I lo fale le taimi e te sawena e le whailau pālota. Ai e te ngalue la oe ma le wha maoni I lau tiu te whaile I lalo le waenga whasalau. O le mena le tupu nei. Wale ma whai e le waenga nei o na tu ese le ngaluenga whaatustala. Malana personal preference. That's where the big problem is. O le mwhanala tu senga. E pe whala o mātou I nei. Le mau te whainga nuenga le malo. Never once I walk in our office and claim, this is, I support this kind of, o le paki loke. That's your own personal preference. Ngatai lo whali. Because at the end of the day, you serve the government of the day.
E whapena whala lātou I Samoa. O umai tangata whainga wenga malo o le autostala. Ia tu e ina mea nei. O lau oe pāti e te langolango ina. Ia a e mauru lola e te whainga wenga. Shut your door. Ngata I te tono lo whale. A e anu lo te whainga wenga. You serve the government of the day. A whai whai e ni whale tonu o le matanga luenga ni matanga luenga le malo e le government o lo tula I mai. Ia lau tu te whaile na o le media e te siringie le fionga le li pale mia. How often when you guys question Tula Epa, what was the tone of Tula Epa whaonga? E le mawhai e Tula Epa ngana I se ngana whaalo. Comparison I le ngana o lo whaonga inga le fionga le li pale mia. Mana iga. Kau le se senga na Tula Epa. Alo, malu whaftai. Na ua ia se temi foi whai ia se tatala. Whai ia se tatala na I le media council ia. A whai ua lape I le latua ai. O le au ngala I o me tutupu. Ana le tutupu nei. E le loe sa moe I se me tau se media council. But all this time, e manifono. Tau tena whaalongo atu a me whapea ua solve le whawhitau li e le media council. A le media. Mantua whala Tula Epa, o lato media council. O le lai whapea mai, o ala o mea, o ala tula fono, e ta tauna abatu se tusia le fionga le li pale mia, malanga kabineta, whai atu ai se complain and all this. You're forgetting media council. Was the prime minister in Samoa at the time? Lea la wai, le fafo le fionga le li pale mia. Wouldn't you think it's a courtesy o tau ia le media council? Tau te pui la le whainga malo. Whapea I wholoa, oi observer wa tau solia, le maenga fia le tato code of ethics. That's the mentality momo tangata o le whaonga ta tau le tūlanga. Le la wa alo fia ma whaonga ma le media council. What did the media council do? O le sa off island na fionga le li palemia. La te loele o sao, wa I o lato lima le tusi na watu e le CEO ya anga fili. E whaelo atu le sao ma le se o tusinga le observer. Ma whaelo le observer e sao. Did the observer do that? They didn't. So where did the media council stand in? Nale mai tutu mai tuapa. Ai olo ina wa whai o mai lofia leo langona ma whapea mai o mātou le media council and all this. Come on. Awai e tangata I totono o le komiti. Tono ale nafsile le fianga le li palemia. Wa form up to executive ale media council. Which is they haven't done it. Awa levana au mai ele pa no manela mole 2015. Nela le lo ai le so vale o le mai ta ile o maina. Wa sa we fa la ma le magic wand o mātou le media council. Hello, how much do you know about media council? O le sifo le me tangata e mo ia ele sa rotonga ia la to fesili so le on me foi e fua mo le mafau ele fesili se vai le fesili na fai e po ia se mafau a tango ne rephrase le fesili le tu sa lo fai me sa o ia la o le te tu o tangata ia le fafo e lo ia so mafau e me tangata ni toton pa tango ne to fa matala le tala lana fesili ia man tu foi la tu la pa. Na fia ele fai pule o sa fata. Ila la lafo tala le fetau I whapea o le fionga le li pale mia le I tu ole Blue Wave TV. Le na o e tūlanga. A le whawato la lafo le tio lea. Le na whai le li le tau e ato maa ia mai fia. Ma whapea mai. O le fionga le li pale mia. O ia e ongal pisingisi o le lato a inga. E matu ia tua ina ngei. Matu ia. A lela pena sau no manino lava le fionga ia fuimaono. Anai, Martin anai. O ia o le pule o le Blue Wave TV. O lo o iele lato la lai Samoa. O lo ngā lue mai ai nisa pira anai. Lo na uso lai titi. A lela e o whainei tua inga. Ona molea. Mo mole hia sei. Ma le tau whaaleanga I nā te tele. Ika koe pa I me isi mesi e wha mole mo whanua. Le tustusinga le Samoa News. E te tau mawhai a tau atu I
po le official pale mi o le li pale mi se sila tu singa le langa te lo te li faita wai ma fano o le matu ia i o tala pepelo tala fa tupu nei ton io e pio no fetu nepi fa tala mai fa pena the leader of the opposition calls for Samoa PM to resign over health concerns. Na o me sa tu lo wala fa fonga anga Samoa wo taimi wa faisa sa o tatou tala ona wa tatou fi wa tatou wila sa tatou tu walalo abatu le fa alo ono le a e au ngani mai le fionga le li pale mia ia tatou fai maluo tatou faiva mawal loto no sa i loto fama wo le taimi wa tumu le fua le la pena fa pe mai e fa pe mai te tipi tu lo fa fonga anga Samoa e te tipi ia a o le fionga le li pale mia a fole nam no fole la sa vale le fionga le li pale mia amu ia la vale fionga la le li pale mia ia la o le malietoa e te fer wa i la valo o ia tangata le mulua oi and you are a happy go lucky person la wa tala le na fai atu lunga to load fa fonga Samoa you wishing e te tipi a le fionga le li pale mia ai va ai lo mutu te ua pio le telo lo tau tala pepelo o tuinga tangata ni ro koe fefe se mea o le alua o le olama le otin mele anwai o wapo i se voleva na ola tula e po voleva na sa wai le olanga o tangata tala pelo wana le lofa vasenga le me moni ma le me se ia lo ke o ke fa no atu o fa le nickname o le fionga le lipa le mi o king pelo rongo winga la o ia la o le queen na ia queen pelo pe e no foi e laule king pelo le fionga laule maleto ya lo le ma la e la laule king pelo a fe ngale toto muku i lo la winga o king pelo ala ve tu like king pelo ma savali he's moving forward le mai mau le taimi le fionga laule maleto ti tilo i tua ai ia le taimi fai fo se tapu fai se tau na tal tu al vale ia te oi ia io o me moniana ma le me sa i ari te me ia se taimi ia se ta pa ia le mele mana tu foi na tata noa ai li foi malanga i Samoa le laua peli ke va valori a vele taimi na ta malava ele fionga eli pale mia ai o fa pe mato neighbors pe ia le mako next door neighbor le anga lu po ona e lo tu su fa umu le no bi etwelo oi you know e pe ona sa no le fionga le li pale mia o leva na tata it's a long overdue process o se review ina ia to fa le leia po ani mea o lo mana o mia ai se au nanga e fa le leia il matanga luenga o malo which is o matanga luenga le mfat pupui basically it's on the security and securing the people of Samoa the lives of people in Samoa which is le mana ia whawhetai lana fionga le li pale mia. Foi no whatu le prete mina i le fionga le li pale mia. E moni ngase. Ai le malolo. Pero te whai ngoi. O lana fionga e langa mea le lei. E leo stanga te nofo i. Pero watu wai no o Samoa se whatino na tiute. E o se fianga lea. It's so nice to hear lawa Samoa le team. Se lo Samoa e lua vai aso ia ua tofa ia i Samoa a piu wale manofo le te lo foi lana fesili foi ia le lio na lo foi na fesili ele lio tipi o tanga vai o le mafu anga o reviews ia o mai fai o le fa moina ia le department o le how stupid tu la epa how stupid is that question Lale wingo tala le fa moina. Lale tu lango fam sinonga le na fai ale to ono le nei.
O le tau nuunga na iei na la lau e le keisi. E na whai e le keisi wha ai o mele mana o iti pia tanga vai. Wha pia ku keisi, oh, you're very good police, but you're very corrupt. Ioi. Ele, o temi nei lo manofo le lei I latou le latou te loa. E iai le latou iai a latou whainga na whai tau nā tia mea ia. Lea ua whamania I e sa o le ua whamawai nisi o le executive leo. E o manino arta mai tai o pali efo. Na o manino pe uma o uma. Pe uma o na nafi le weekend na uma le ngata na resign na uma. Ai to telefu na ngata executive le ua pailo mai. Na ua hand in la ua hand in la to vaccination. Ia sita tu moni atu lepa. Moni e tu sa lava pe hand in to resignation ai fa pe o lawa mawale to post I Lucia po peletania po siamani. To so mai. A fai lava e ni review mani suenga ai dia e ni fa le tonu. Yeah. Ele ai e extradite my lava o e po fea te no foi. Yeah. Le nala. Porque ngā mela na e mawai. Mai o leo ua va ai le official leo. Ma le li le sa komisina taluai. O tu le ngor so for le li komisina le taluai. Awa pa au longo I tino. Ele o manofo le lei. Ele o manofo le lei o le ua matua fia lua I le mafaufau. E te ua tua se me ia te ia lai ta mo leo. Ma le si mea mawhanua. Pe e tala ula ila ori e mai mwhai mea la tu whalenga I lungo la tu litio ia. O whea whai leo leo whamela a mai leo. Whea leo leo whamela a mai. Ia leo leo leo. Mana tu hoi tu na epa. Pe no whai atu. Ia whai lore tala al whawhawhine. Pe o te ada e tala le awari ia. E ti ngalo ka loto I tala ia la lafo mai. Oi o whea tau leo mi tai mai o hapea o. Ia la nofo o no sai mo pulela o loto fa atali se a mai alo ia le fionga le lipalmia ala le peno fa atu o ina mata io tu su la va ina ua a mai le fa mtalanga le fionga le lipalmia o le o te va ia tu le tala le a mai ni le observa PM and press can be friends. Palong letters to the editor, PPC journalist, and renowned author. Why? Renowned author Dr. Mandeep Rai. Yeah. Yeah. In her letter, says the Prime Minister and the media can work together for a better Samoa. Of course. Elo mai ele tamaita ile se fai tionga. Yeah. Because I'm pretty sure they have read the contents, the mafuanga, the reason behind it. Alefa was circulate uma ia le for le article Dr. Angie Enoka outlining everything. And there are code of ethics, especially Samoa's got a culture. Ele pe atu nu nei fa fo le se la toanga nu. Le na mai manino fo ia e le fionga ia a pulu fa pea ia tosi le tupua ia me se foi tanga vai o le vaenga le tono le chores le lato code of ethics le anga nu le fa alo ia which is na faila na tu langa le observer they didn't. Malesina me e tala noa mai ala tu code of ethics ma practice ale lopo le tatama la tu tiro le leia ia la tu amionga o la tu tapenanga. Anyway, do pasi e seta ua manavanga le. Le maule lo te fia batua la being left out tango nge out to singa. Jaws, fa sanga langa le Jaws la ne ona le lato tusi le o circulate. You want the Prime Minister to reconsider the ban, but you take no actions to disciplining the Samoa Observer. Aren't you therefore condoning Samoa Observer unethical actions? The Prime Minister
should stand his ground and maintain the ban until both Samoa Observer and indeed Jaws act ethically and responsible. Mea tonu lava nā le tupu. Tau teo mai e tau te alalanga matu alanga I le fionga le li pāle mia ina ia whaase e tuangalu I tua le lana whai unga. But what have you done? Wa tau ola e whaise tau whiutanga inga. E lem whaina o. Lem whaina o le Jaws e whaise whiutanga inga ma le Observer. Ona ea, manino e leo le stala le Observer lalo le Jaws. So how the hell do you expect la fionga le li pale mia e ave ese la na whai unga. E to te mai la e salu ma whale mai o le o manino na le stala le. E to te fia la to te o e lango me pepelo ma mea le sao. Ai leo le stalaina. Yo e. Le ai ma se media councils o mea umala I e wangala mele tupu o mea uma I te tanto e ta pena le loto I whale o media. So o le angale a tu fasanga tau le malo ele ta fiangai tu fasanga tau le malo ai o fai se fale a unga mo le observa ya fai ta fona fai se le observa wai le stalaina le observa lalo la tu it's very o mele tu like my name wa ko porto le observa they deliberately did it in fact that's how I see it this is my view they deliberately did le lato melen fai nei no la ia la lafi I tu le mele Jaws I luma. How naive and stupid are you, the Jaws? O feo ye members. Ele ia se sengol mele o tu lai mai nei le tai mele nei le media. Ma le mele na tupu I le foi. Le Samoa Law Society. Yes, absolutely. E o iai cases o e na soli tu la fono. Ai le mawhai le Samoa Law Society na step in faise whai unga ina ia awane to e whaina whaangaina le au nanga whaalo ia tangata lea ona o manino so tulafono. Where were the Samoa Law Society? Where? They did nothing. Whapena whaila tulanga le nei le wa whai e Samoa Observer le mele tulai mai. Step back lo Samoa Observer. Ai a mai le ia tulo ia ngana tu sao. Wo mai vale ia I luma o le Jaws. Leala, for some observer. And deliberately for ila very conniving, ile intiale nei, wa felava sa isolo ana tusi, olea faleanga al palemia Samoa. Ia ole mena o iai, peona sa no le fionga le li palemia, o lo o tu ua lalo I longa I tuma, wa le tuma maina fo ie ilona ainga malona I tuma lo. Le tuma maina, fai o la fonga, o tau faleanga, mena no fia so ta langa ele wa unsubscribe patu le observa ma le fai ta ai ele tusi na fai mena mai tono observa wa tali mai loai o le tamaitici le la tali iala o le ono newspaper o ia na le pule au newspaper so le winga no la tala ne tio tatu tua ia le fiti le kamik Samoa le o le ku uma me wa mo ia Pecoringa mai o le fatoa South Forefront. A little out my tongue newspaper, but it looks like the letter was sent to specific people. Really? And the letter was sent. Lela ele tangata na la fo mai ta na no tangwa fai ta wo tele I. A lela sai mi ai la le alo le. Le fionga ya savea. Na fai ta mai e la tamo po ona mai o sadia. Le no le galingo por kalame. Ai o te tali tonu ele o le atuanga le tusi mai le pule wala ta mai o le pule le newspaper o Charity Malifa moni o le alo le na le fionga ya savea ia pe o le pule au na newspaper o na winga la o fitia it's yet to be seen and yet to be known wale na nata wai fa pia ele o mai ni tu singa I lunga la tenga ta failangi fa maoni ai o le fa pia o le na te I think he's challenging some of the correspondence maya anga fili at the time why didn't la fisili la lea why didn't he challenge langa le na tia I lalo
le correspondence a anga fili na matia latou. Yeah. Why all of a sudden they answered now? Le taimi na tupu ai. Why didn't they answer then? Ana le vevesi nei mea nei, le fatoa a mai ia fisili nei. Tusilana le li palimia through anga fili. Well, si tusilana mai. And that was the reason why they kept on writing. Because ele to Italia tu le li le oi foi ngole li le anga fili. Yeah, not anga fili. Jared. Le ai oi le mai le malo. Oi foi le li le newspaper sabali. O yo labi tinga. Labi tinga tu le tfunga. Na tusi mai ai. Na ele to Italia tu ia le afuanga rana na leilona mafua na faawaua la to tusinga. Wa fiu fatali mai se tali ala be ele na la o matemnei ele ta fia la to tusinga ona ole mafai ele malo ele apoi ele pressure malo ona tali atu e lato ole to feito o fia mawala to se feito to la but if that is the case wale tali atu lave tinga. Yeah. Ole le tulanga le ole newspaper malo le savani. They know where the prime minister is. They know the CEO wale el capinete mal official palemia. So what a load of an excuse. Yeah, but like claim malato, these are the formal way ole tanuanga. Ole tusi mai tali mai. Yo inala yang yeli la tu foi manatu wa fiu fa tali mai. Ele ta fia ila la to tusinga le la wo fa wa la tusinga. E fu ele tali atu le president. Ole fa ilo mai ia le swafa le alo le sabea. Le telo taimi. It never pops up. Or intia lava le nei le sa. Yeah. I'm just saying this. Afapene yo le lato maota. Le maota le o le li pule ya savea to low. Ai tu fape atu ni tangata uninvited, wanting to demanding that they need to speak to. Will you accept it? Will you accept it? No, we won't. Ileanga leanga male tu al fa Samoa e te fa alo. E te fa alo. E te le mafaina e sopoloa. E te le mafaina e tu ama e savani. Ia le ngatelinga. Ia tatu mai mo Samoa. Mo to va ia ofu ia na oi. Yeah. O vai ofu ia na oi. E va no fai atu. La fa fena sau. Put lena un fai atu la tala le fana mai le va se tolu le a pulu au tanga vai fa pia ia tosi a. O lava le code of ethics. O la e pe atu wo. Ia le tau tino lava e au tanga vai. Le fto a lunga lava o pe tesa. Na sa vali ana o longa iema. Ala tutuli mai to filau. Mili mai to filau ila na pule. O ne te tu o melo watali ile pele lo fa yona lai. Exactly. E mai se o le fionga le li pale mia. E te le fa pe te tuna e alula ia malo show te savani vali ai. O le ale tatuanga nuu. E le mafaina e halu fa pe na mai to inga o fu fa pe na le fale o le fionga le li pale mia. Po o fale o le faife au. Po o le fale o se Minstein o this. Ia anga i whanua tātou e whatau nuu whatino. Ia se vai le malama le lina tuli hoi na ia. Ia le alava e o mai pe le o malama le meo le tu atu le tai o le malo. Ia e once malama i tangata nei mo le vai mauralo. Langa e tasiam meo le vai mauralo. Ia foi na ai a fua mai ai lea e ia tangata i tua o mau mea ia. Mai o I foi la le na mai ele. Le whapea mai ai. This is part of the training. Training la name o meo journalist, Ina ia, which le whamanino mai, o matafa ioi la le observer.
o le lato matawhai oi lea, ina ia train ma o ina o lato tangata, a tō woto te whia ngai, ma le fionga le li palemia, fofonga whetalai, nisi o kapineta, e te le alu mani shorti e le tupata mai tai. E le alu fo le tupa li ngā se singlet ma songa pair of jeans. Whai le leile i e whaitanga ma le oftino, o ta mai tai whai le leile long dress, if not, o le tato standard o le tali fia poto le tali le o sano na tali mai le tusi le po an Filipo le ma tu te le solia se fanua na tali a to luma le o tele luma a le te vai tu leta o le keite anu to tonu le fanua it goes in. So he must be blind. He must be blind, not seeing the photos. Ana whapela wala tele, a wala le malo. They're in the driveway, which is part and parcel o le whanua le fionga le li palemia. Come on, who are you fooling? Okay. Tato e pai mai I leo leo ia. O le aso sila fia. O le ase whaale linga le whaale lei e tu tono o le matanga luenga. Ua leo te lole mele ua manino o lo o iai le meo le corruption tu tono o matanga luenga leo leo. Te lo tasina me o lo ngadue iai ia leo leo mani sila. That's all fina. Moni tu la epa. Ai tanga I reflect la I tua le whamasinonga I na whai e KC. O lea le mena manino mai na. Yeah. That's the biggest corruption na manino mai le case le na. Fesilingia leo leo, o feo iai kuka mai notebooks. Because o notebooks le nei, it's like a little diary. E tu sia le taimi, tu sia le aso, and what went on I na. Wa a uma. O kou nei notebook le nei, it's either you hand it in, pe waki teu, a wala taimi fesilingi ai o tau ni mea whapea, you've got a backup evidence for you guys. La mele tatou lo manino ai le case le nei. None of the kind. E o mai e tau mate mea. E o mai e tau. Lena la lawa e KC. You are nothing but corrupted liars. Yeah. O te langa o se mata upu mua le nā la whatulanga nei. E mai tau nei e li malo mani sila le woi Samoa. They don't have, that's their ethic. That's the code of ethics in Lato Ngadwenga. So se leo. I've lived in Australia and New Zealand Samoa. E yai lava lau ta mai api. E tu sia yai. Ina ia o au evidence la le nā. Ia la me nangin. Matua I manino lava. Matua I wa ai maua lalo. O e whaile me mana na o ai lato. A o le muli tai. I guidelines mata iala o lo lato tutu tono lo fisa leo. A whai a nei la mea ia a iei se me toe a fiaile li sa whai nei ma komisina. I'm pretty sure there's a possibility to bring it back. It's common sense. It's common sense. No matter what, we resign lato. Whapea fo ilesi previous commissioner. Manatua o lato nei na iei le taimi o le case o Sam. A whai nei ne suenga mani review on tanga luenga I ali malua New Zealand I wai Samoa. E ali ya e ai ni whaale tonu. Which is, it's common sense. No matter what wa elitaya, you still be summoned to answer for these. Ia, o le a foi. O le sile meta ua le li le wa acting te minei. O te tau o na shine o ngai e te minei. E le te tau a ona toe whaapo liuri sana ma ai se vaenga. A o mauaro na wanoa. I le pete o laki e le vaenga le? Moni, le whana watu tatu a lalo mal fautuanga I tapo kalame wa mai atu la epa. A whafonga mai le fionga ia af masanga le a taua Samuelu. This is your chance. This is your chance to shine yourself, sell yourself to the top. Everything you can do it. Na wa no fo le
o le sui komisina. Now you got the gist of how to operate. I'm pretty sure te lelo anga waa malo atamai e te whaatino ina le nganuenga. Pau lale mea lo mana o mia ia o le taimi nei, musmusu ina le anganga o le wha maoni. That's all you need to do. Musu ina le anganga o le wha maoni e te tau tuai wha pena o na maua le file mu, ma maua le, ma anga I luma le o le mtanga luenga leo. Tatou tatalia po le ase outcome le o le iai o le na le lua vai aso I Samoa e mai po e iai le sitala le alamanta ua e le li pale mia ma se whanonoanga sili le aso o te ofo le mawhaina whai meo lea ua whaatupu le tala ua pasia ka peneta le reimbursement o le tupe na abei ia le o lea o fea le mena tala noai ma me se tala ua pasia le kapeneta e toe totongi le tupe na aluai ia le la utau tino e le fionga le li pale mia e ai se sene le malo mai o te le mana o fo e toe reimburse le tupe lea money yeah ale manino it's over 200,000 yeah le tupe sa faaluina e le fionga le li pale mia molona au ainga ile singa ma ile nei o fea ia sa tu fesili fo ia tipi au tanga vai mai latou ile taimi o latou fatatanoanga ma le sui pale mia matala o le ato e fo I mai le pale mia e te reimburse le tupe sa tali mani e la vale fionga sui pale mia ia o mea te tauna fai ata tia se I fo I mai le whainga malanga le fionga a le li pale mia manino le o mana o le fionga le li pale mia toi tongi le tupe o no le o se au nanga le leia lona a inga o no le tu lang le ngā pāti o tatou whainga malo le telo le aitala fuma mea ia a le whala te titilo manu whala wa e a mai mta upulea le walo lote mai fo ele neito ina a moso ia fale le fionga le li pale mia whawhetai o le afu si sino le fionga le li pale mia ma lona a inga mo na alo le whatau ai o na fale o le upulen whamai ia o wheme mei tupe whatau ai o na fale ia le alau oi fi aula esu e nai tupe whatau ai fale lai manino fale tupe e le itu lau le fionga le li pale mia e le ngoi lau le malitoa le ngoi le fionga lau le malitoa o ana ia tupe ai sau pe sau tau faaleanga ma tau fa se tangata fa pe ia o le taimi le sa foi le la fa le inga le asaki nga linga maola to tupe tu la epa na fa na mai lava la uli ona matua o tangata tau o loai fai pisinisi muli nei tau matangi le fionga ia la uli mali to malon ina o tono palmene ma tona ma to fiola fatasi mai fai le fa lo polata I vau ina ia ma to el mangoto fai le fa lo o sa sina sa vai fai le apolo sutasi o le papia no des na ola mai lava I matua e lima malosi fai me I tuai falatai ale la sa FCC di me fai mai muli nei ale yasaki muli nei pena sa no fale fionga la o le malieto usu e o tuai o fai talo fai pusa talo ave to fu male matua ale la sa o tau me tonu ale ta o tau faleanga awa maua so fali maua ni fale o lau whanau ia na o e te sila fia po fe me mai e tupe wa le manino Samoa tupe lava le fionga la o le maletoa ma ona au ainga le whatau i o lato fali ia o loo fai pea ma vai sua toina le whamanatu mai I le atunu le whea ngai o le la auli le maletoa ma whamasinonga te tele. O le upu le pe tau whamatau mai I le atunu. E le lo loma whamasinonga. O matua whamasinonga. Le a foila o lo a maila na tala. O le ana te toe tau mawhai e ave le whamasinonga. Le ato te le swafa le la auli le maletoa. Le ato aso e le iai foi seisi o le tu malo na swafa mua le swafa le. Sei tatu sila iai.
Na sau va ai mele we always come down to the word treason. Mele mo le formal o nei finga uma. E te sila pia e atangia ele upulea. O le formal. E le si to inga fa upunga faingo fie. E lua lava. O le formal ma le loto leanga. Pau leo le mai. E fiu fo mai popoto polo fesa I laulangi. E le maua se kiua. O le loto leanga I nā titele. Me tau nana le tupu nei. Wa ilon formal e sau e tau wha leanga. Sau tau wha leanga mai le fionga le lauri al male to I luma. Le fo iwa sau e tau mai whamasinonga nei. Ea. Ai ngalo ia o e lua whamasinonga whai mo ma lauri al male toa. La mena iai. Na smooth mu o ngutu le na toto ngutu I le lua whamasinonga na ma le fionga lauri al male toa. O me foi te fai atu ai ma whanua. Leanga ele whapui ai se loto leanga. I le ave foi se tu la fono. Au le upu ale ta taunta wha mamafaina. O le fō malo. Leanga e mamafa I pasalanga o le fō malo. Treason. O I ar tangata na muamua tala no le upu le treason. To le pe tele na mafuri le atu nu o to ina loto leanga to ina loto leanga to. E mai mo o taimi. Tau te fiu e whaile me tau whaleanga, tau whavalea, malea, I le mori e situ la fono. Ai atu leile upu lea. Langa o mea umai e whai to ina lea. E lalo umo wha malu upu lea, lalo upu. Fo malo? Malo. Ia. Ia, a tono fo I a ngā tapo kalame tula epa. O wha mai le fionga le li pāle mia. It's about time what's down a face tu langa. Ave tu la fono. Ave tu la fono il fo malo. Wala wa mata utia le tau whaaleanga. Mata utia le tau whaaleanga I nā te tele. E whai fo si mea tula epa. A si mea fo ia le lo matua ia. To ina ma lo matua sole. Ia, o leala sau, leala sau sila ia I le suafa. Leala sewa ai, e ia tātana whai mai a tia. E iei le acta whafonga wheta lai uma sa serve to tono wharefono. Vui in wha mai. Lai fwoi lai iei le acta a o whai le la auli al mali toa ma whafonga wheta lai. O le soafara nai e to tono, o le la auli al mali toa. Au kele no la mea linga le whisangkala I le akanga kaunga e sila tanga pe awha pe sa o la tala le. Abo whātu le mai leanga leo le loto leanga. Ona, le mana o ana o ia whape tau le swafa o le mali toa. O ti mana o stoia ina e fia o I lunga le o le ao le malo. Talo whai mate ai. E te fiu lava whai mai. O mai lava le o te tele songi. Pinga wa ka mo se kala fia o malo koinga. Yeah, this is what people are saying. O na mana onga le na o ana fau le na e fia ao le malo talo fai. Ia le tulanga na ye. Me o te whātua, le swafa mali o le laule mali e to. Na whata umatu nei fo ina whai ele sau ngā le tama I ta I o whaulu sau. Whapea ele ai se ingo whapea nai te tonu o le mato I tu malo. Hello. Ia mele maua ia oi e te taata ai a pia. E anu sa vai. E te leilo le swafa laule mali e toa. O le mea wa leva. O le swafa fo I leo laule mali e toa. E le whapea so o ngā tofi ai sesi. E tofi e le nuu ma le tu malo. Po ai se tangata e ngā waa tu iai. Wa a umatu a foi. O ai foi se fili e le tu malo. Whapea nana tu whasolo ie. Ia o ia. O ia le asa waina te toi alo te sofa. Wa umana whai mele whai unga al whamasinonga. Umana whai re whai unga al whamasinonga. Ele tau whatali, alala ma wale na whatali. Nana whaalangi ana tau whamatau ma tau whawhewhi. E te langa ai tu se pili ma se mo ele whewhi ai ana tau whamatau I e whai. O le mea pole le mua whanua. Ka ika fo, ia, ata turi a pūsi tangata. E arwa rua whapesa ka, inga ki le fuar kai mi alu man. Au ni ko inga. Le la se puru kau sanga o whai ange kuri ngasia. Awa leva na mai manino.
mai manino lava i le tumalo. Man tua fo i le ina la whātau le fionga lau le maliatua a taofi. I le whongwhitala i le sa ia tole fo whawhisi. Na masi ia tua le tumalo la o atu tono palmeni. E na whaase tua ngalu i au tawhan whale ie. Le na fono inga a mai a le media. Le fo isa iai alo le o le sunga le maliatua. Le alo le alo di ia pali titi watoa. Na a mai manino iai mea na tuu mai o le lato tua mo le la au le maliatua i le ainga isa sina. Ale le tuli a pula va. Ai, esa o ea iwa le anga le ulu. Yeah. Pero fatu foi e tapo kalameta vai tu la epa. Mele tupu. E mana o le toi ina sa fai lunga i. A ia i foto ele mai umatangata ia te ia. Le ai. Just because wa e palemia, o le tofi e tu fa solo, a pangalia, ona o le o tangata sai tu tono vaenga fa upfai. Lea lai pule tutua i atu la e pa le mfaina suia. Le manao e yaise se palemia e na o ia lava. O tulanga na le tupu nei. Yeah. He said. O le mea silina matanga mawhanua. O le whai o wheesia i ngā lau vāenga i lunga i. Ai safa tuaile atu nu atoa i alatu. O le mea silina whainta. Te o Sofia i maisi au i le mele ma pe o whai vāenga i whapele atu nu. Au o le whai le mele le mo le manuwi o ta mana i le mawhasoma ale. Mane, ale whara ua watia ale. Le ufanga solo por kalami o le afoi. Por kalami to ina o le miliona. O le ploketi miliona. Le te vai atu a mai le tau sanga le fionga ne li ngoma tua i lo nei tu malo. Wa aia wa noa ia wa fasala lau. O aia i ele to mai maleanga waa a palai ia wa noa ia. Yeah. Which is move forward. Yes. Te lele ploketi 2 miliona. O ai se ale mana o ai le nei fa manuianga. E na ale tu lou la vale ngana tu sao. E nga ale vale le fai pule le amana ia tu langa lea. Yeah, mon. Iwa leo pio o le manai o le mea wa mai o tatala i le application. Ia maanga vaa o leo o mana o mia. Po fela pa me fa matala ia nga va. O le fa maoni le va pito silion tau. Me tonu ale na. Yeah. Fa maoni. Ona o lea e leo sta mai tupi. Yes. E leo sta mai tupi. Te lele tupi. A fa maoni lava le taita ia le fai pule. I le whainga le poloketi nei molona i tu malo. E le to e tapa i. Le to e tapa i ni afoi. Ni tupe fa wai fa le a onga fa wai ni mea. O le la fa sa fua le manuia. Fa ata milo. Manuia ainga. Manuia e kalesia. Manuia nuu. Fa pea le malo Samoa. Ia. Ia. Tatu talo ia. Ia le tapenanga wa tasi le mea te e mo ia le anu. O le tamau a inga ploketi. Ma taulia o le lei o si tanga o le social development. O le si tianga a inga uma, nuu uma. I le fa, ia se fai le tu malo o le lei o le vame foi le lunga o le tatu o le tatu tamau a inga. Noni. So si tatu tatadia la. Ia po le ale tu langa wa o le lava pese ia po le lava faingo application ia o ia te telefono de la tu malo se falta o tatu mita iso o mai ana te fongo tele la lang la o sili mua o le ase manui o Samoa na maua mai ai le se manui o Samoa na le fa fete ina le tanga tu la epa ai le se manui a Samoa na maua mai ai. Well, matter of fact, so left a more man we o Samoa i le ploketi lea. Me tonu a lea. Yeah. Me tatou te vi ia le lofo le tua i lona foa i peo le malosi malmalama i ta i le iai nei.
ua mawhai e nā e se tō whā. Whai e le tūlanga le nei, whaasafua le manuia i le atunu. Ua fia tausanga o tūlai mai le HRPP. Na mawhaina la tō whaia le nei tūlanga fōa i atu se manuia mo le atunu. Whaasafua le manuia lau tele i a Samoa. Le asi si me mapanua. Le halau sila le ua lua keisi si ua mai results. Pa le tonu mangele manuia ia to e fa'afo i le no fua o Falea lili lua. Fui mono. Nasa se tatala no le titia ia mangele ma le turanga o iai ma me se mai so fina ngara. O tūlanga nā tula e pele o ilonga wa le whapea mai to iai ni ele o maia le tala autu ele o maia le tala autu o le whamasinonga o fair, the procedures. Le o maia procedures i le taimi le o whatatanoanga, le awivi o whatatanoanga whamasinonga. E lo ai po fia tonu le lifanga iai le mafuanga. Awa o pai atulunga penga ta whailangi. Wa iai ni tusinga mani whaupunga whapea sa le tatauna whawawina le whamasinonga. No wasiri ina whapea aisea. Ai te o whaita watu whapea o ieni conflict of interest o ni tau ainga sa sau whaia lunga o le whamasinonga. O tusa o tala nei le amai lunga. Le whapea we. Ia sa tawana whamanino mai fo i le fionga tamaita ilo ia le sa tula i mo mangele sa tauna mai se tulanga le na ia ta ilo se tato ta dia vai aso fo wa ta tauna a mai la ia court proceedings tauna mai le court proceedings nge ai lo ai po ni mafuanga o fele wale lifa ia le ma ia le fai unga a oafa me wa fa maunia le winga le ni so tanga o lo ia mani le fa pe ni so tanga o le sa fa fa yele tangi mani fa masino o te lo ma wa uma le sa onga tulanga le na ai pe o le mena le va ia tu singa ia tu mai lunga mo wa ia ta por kalame le fai fu intato tam fai suir tala nonga o mea o me le unga wa mai famasinonga o le unga le na ai pe no fai atu tato te tadia le taimi a mai le court proceedings ma a mai lo le tala autu as to where wa le wa mai ta watu ia le fape balu molianga o famaunia ia mangele le tūlanga o whamasinonga ia whalealili lua. I le wāo fui maono lea mai ava a Safo. Ma fui maono ma Maria Meredith. E ono molianga whaasanga ua whamaonia e so tula whonoi Maria Meredith. O i whaasala foi la Maria la tō? Ia, la sala. La sala. Le whake whamaonia e ono ia molianga whamaonia. Le bribery. Ia leo o male mole tulanga ia tula e par famasinonga no regardless to singa ia a mai le keisa a mangele o le unga lava ia o le unga wa mai the court have ruled wa famaunia balu molianga so tula fonoia ia mangele fa ngaino tupel poloketi as a way of le bribery man tua foi la o foi o ai inga le wai ai pe fa pe fa maunia se solinga tu la fono e lua pa inga se fulu tausanga e lem faiena e to e fa ulule e te tono le fainga palota ia fa pe na foi la le mela o ne ia Maria la tope o le wa mai le fa maunianga e ono ia molianga ia se breaking news le mai e mon mawola no what tali Melipina Pacific Pacific Islands Island News Association le o fa sa Melipina le se observa na welunga le
ia waftai pia Wa pero tulanga le na wa tula matanga tula epa. What had happened? Everybody jumped out of the gun. Ona wa fai atu tu singa ia la observer pa wala mela na ave wa ban le palemia le observer to be forefront ilato press conference that shows a weakness of a government and Paul and Martua inga de sa ave. O lea lava le iaises ia mantua mo mual observer fela fo I mea nei. Ai le iaises ia mafaina no for observe what is the content and how it happened. Why isn't it being addressed? Mai lole article mai Dr. Angie Enoka highlight mai ai mea to fai lor fata tanoanga le fai e apulu ngal malmana matosi tupua la fa maunia mea fa le tono al observer, which is that is the main fact. Wala to solia tu la fono fai se ma fai news pepelo, but ele mana fato esi because lelo observer. We can't be touched because they're not part of the jaws. Ele mfaina fai se lato fasalanga. Tai mon mau tai yo lewa mawat uma si mawat yai lewa send mai ila o messenger ia le kopio le dia tato back mai ia ile melen tata no ile meio famsinonga ala sa wa ai famsinonga fale ali le o lomma nei le pe la fa yeni ata oi matematenga o le case le ia fale ali li tasi e fai ala sina fa feo le case le na ona le watu i la so tolu o te sema ina ia yo e umi mantua le watu langa le wa involve ia mantua fa vaenga o le fionga le sui pale mia o le fionga le li isata wa ma le sui pale mia tu ilo malance o le ala o tu sa o le amatanga le na le lo to fa pipi ia tu lola male HRPP ai te ena la ena mula ulu le la wale li lona mula ulu fa ena loia. So there's 4 parties now. Ai e fa lango la le HRPP ile moli mau ana mula ulu le la watu mai ai la ele le malienga le wa mai e ne fionga ia nasa unisapolo fa pia fo ia nerolui. They can only faile se lato fa afina wa inga ilunga o le fa au tu o le case. Nothing else. Le faina lato lo te nisi vaenga. Ia se tato mai tawina. Se tato mai tawina po fela nga ia le lo ia le HRPP malato tawuluanga. No fa pia wa le sa fa pia mai o fa masinonga la wina le anana las farai le no fa pia le mai lo la masetali o le tulango le keisa sa fatatasi o le keisa na ale leva ia tulava ele o amaya ia atonu tato tatalo ia atonu vai aso fo amaya se tulanga ia ale mai ta watu fo ila o tai au le la fa ele ilo ilonga le la mai submissions man to fo lena to tolo ono le ato to submissions ale prosecutor ile case la le o sa idinga la miotonu yo o tai au la le fa pela ile to la nga tai au ia e paule me tu fatasio tato lima au le atunu ia mai se fo ia tu langa tofio o fai fe au tato tatalo ina ia ile mano le tua ile case le fionga le li pale mia ia ma le to ono le sa idinga le miotonu atai au justice delayed. We'll wait and see. Yeah. We'll wait and see. Wa ela no fai atu I cases ia pese mesua mali to ina le fai ama case le sila me mali. Le o to no ai lunga le case fo le tangi fia me. E alo wato ina orisia cases makaukia pe o upu ai e faunga. Pe o vokepa le faunga le ori ia. O le case makaukia, o le case mataukia.
Lea makauki o case. Tusa, o lea na te whaaseseina manatu mawhina ngalo le atunu. E nā te tau mawhai e tuu atu ni tala whape i e tauta tonu mai e te au. Matu ia me wa whai e le fionga lau le malitoa. Matu ia na whaasalanga e le o ia o se whaamasino. Whaafafonga sa mo o tula epa wa lewa na ola tala pelo. E le o ia o se whaamasino. Whaamasino e whai e lātou o loo i ale tau mai whaamasino. Whai e lātou le whai unga e le whai e tula epa. Me tonu ali o le tau whaleanga. Pamakala sa uloa, o ai o te pelo tula epa msa tani e mawalunga. Watutu sa pawalu si whelo ma tula epa. Zele, tia ka whiwhi ai maua o e papastueri. Ia. Ai e whapeo te whewhe ai. E whewhe si tangata o le a titi furi le luo. Alo te ata ia, karisia ia maua e papastueri au kama o le otara sa. Ai, wale foi na ola ia molonga. O tamo tau fusi e loa uma ia mga alama mea pio iai. Ia. A mantam tau po umatua unik. Ole si mata upu na matua i longolongo ai fo le to telo le malo le tunu. Ai o te whawheta ia. Ua matua i a mai manino le fionga le ali i pale mia. Ona so tele niso i lato sa tau le pua malafo. Ma whaapea mai le whainga malo le nei whainga. Le ai o mea manino. Le pena sau no le fionga le ali i pale mia. E le mtanga luenga sa i fua maloloina. Mana tuana tele tupe le whainga malo le paia inga le na umatu nei. Tele tupe na whaalu. E toi whaatau mai ai a CT scanners. Le na toi a mai lua masini ioe. Lua masini ina ia ngao sia le o kisene. O whea oi ai. Le tu atu nei le whainga malo. Ma tu lai le fionga ia le minsta ia maao au. Whai le survey uma mea mtanga duenga. Tele mea whaaleanga ina. Ale mea la tu lai mai. Mea whaaleanga ina. Ai le ai se ngā luenga na whaia iai e le sa avea ma minsta. Tu ai ia foi la. A o whela o iai le check balance ma le accountability. Ale pale mia. Le ai se check and balance. Le ai ma se mea na whaia a. Le la whaftai a mai luma whale e le fionga le li pale mia. Le se mea na tia i fua le fionga le li pale mia. Langa leo ni mea na tutupu ila na whainga malo. Ai whawhetai la. Lea wa mauti noa nei mea te tele o whaleanga ina. Tele tupe malo wanuai. A le foina toe sa ili. Toe sa ili i se awala e maua e se la vea i babe mo sa mo. Le la i ele company foula le la abatuai i a tangata insinia e whaia i a maintenance, repair e mai se foi trainings. Wa pe fallinga mai a CT scanners and MRI. Ele i lava se training a tangata whainga ruenga. Wa le whapena na watua o lātou nei na watua masini nei. Na watua whapipi i mawhai umatoi o. Ai tango tau to aile au whainga ruenga. Ai mana tua foi. Ia olo o saule ngana whapeta ni e te tau na lava se taimi e train ei tangata whainga ruenga le nei. Ina ia lava le to mai e lātou. Whaina lātou whaatau tau ina le whaonga ino tātou masini ngei. Ia mea na e tole pulo ma watu whaftai man whamalo. Le fionga le li pale mea e me se foi le minsta. Le fionga ia wa au. Ia. Mane, tātou e pai mera le mena. Lewa umana tua. Na mala au masita mali i o le atunu ue nofo nei. Ua fieta ua tuaro na suafa. Ia ata te musu e te arofa i siri e. Mantua tata noa nen tata noa i le awala fo le lisi umure na spendele se fulma de familion. Na mala au mai la tamari i le ia tia. Mai tule pa no whano tole te rota no mawhanua. E tupu mena alu te sa moa tonua. O siri e ui atu le awala le e aluanga i whale alili.
tele la tamati o lona i tumalo na whawhaingaruenga i ngaruenga lea. Pai mai le li pe uma mele na whamatala mai. Pe uma o le poloka stoa ai i masini ma me pena. Pai mai la le mori mau o le alo le atunu. Masalo e umartu pele menan fai. Ali fai la wala. O le leang o le whainga o le awala. Me pena. E le tai tala whea ngai marisifu whamiliona. Le ala fōringa mai la o le eyewitness le alo mai whara salua. Mai fia foi i salilua fale alili e sa wai le aro le atu na matua fai mai ta atu lunga o te mori mawina e sa o mfa maoni la fionga le li pare mia ai le leito su le vanga mai e ono masina o sua le mena tu wai masini e sto ai la tu masini ma la tu me fa pena ai le fese awala asi tama itai ni ala na fai awala ia ndala lela ba ye ana fora wa e u ye o lunga tu sana o ui ai e fatoa a mata ai pe te langa pe aina se lima i ata le mea fatoa sua mai le manga tolu la le e fatoa sua mai la nga ai no to e ui ai la le taimile na ola whinga palota ia e te le pe no fai e te le malai la kapi ai pe no se afa se malai la kapi le umi le lengthwise o kakai le vana fai ngai awala nga fai mai ya le tau sanga le te le choko ma ale nei la ta e ale taimi ne ya fai sorry e compare la ile tulanga le awala afanga loa la wa fai taimi le nei ya wa pu e mai ata le man na ia le lau tele very smooth le fai nga ma tu fai la man tu fa la vele na tupu tau sanga le te le na mali wale se o tau sanga nei le na mali wa se mata la vo ile masini le nga e ta vale no mai e la u ia le ma le suanga le awala le na oso tua ta vale le loli ma le masini le la mali wa se ta si fo tama ia saula ta u e fo la ia ma loli na na tonu lava e ma povi o sauna na tonu lava oh e mantua fala tula epa mantua la awala le e ti falwa ngai lunga i tiavi wa faila wa sua nei fala tele le awala ai o au tafala au ngela na timu te tele e tafe mai le vai mai lunga e toe ia la va au tafa ia toe pu tele ia le afa ingo le awala le sua sole alea lava sauva ai fa tangata soifua e ono uma ili se put familion matoala i titi tele le mele ngata ile awala ma tele o le tupe le fanu e tara fia ngaila le manatu do o mai le finga le pare mia te taunto sa ili forensic audit le fetau ile lei ele le pe na fa pe po le tele te pe tasi male afa malai la kapi na tau tala fia ngai lea le nei la i titi o le mea la wa ngata ile awala fa pe wa nei to inga me wa sua tu oi fa pe nei awala ai le fa uma sorry Feturi o tatu atu nu so le piuta a ka un milionga so le piu se futa la ia me tono ana le tuputu la epa pe wa pe fa ta alo na fai pe oni wale ti tilo fai alofa ile atu nu ia piu o wala na le na pina na ia temio olo na tono lava ya le wa fai a wala le tamo mai e poti ia le tati fa pe ia a mentam ta punau ia na ta esele mana ia le tu langa len fai lo ele fionga le li palimia ia le watu ia malai ta alo ia le watu mai lalo le
le vava'aiga le minsta o ta'aloga. Kama. Pai la le manaia o le afio le ti'akono matua le afioga le li'palemia sa afio le lei Australia i le tapuaʻina o le ta'aloga alo. Alo kamano. A le ona fai ia masui o le malo. Ia manaia le taumawhaiga tama le Manu Samoa. E manaia fuafuaga ia ua fai e le whainga malo. Tu'u uma ia malai ta'alo i lalo o le vava'aiga al Minster. Ina ia whaangata tau la lea a wā ta'alonga ese. Whaawasenga lea vaenga o le whanua whai le soka. Whaawasenga le meo lakapi. Whaawasenga meo kikiti me pena. I mai lua se lau ono se puru eka na te whalongo i nai i pia. Tōnei mato a. Ia. E mani, le sina me ta o wharongo, toi whao ngāre vanga tu waifuri le tātou le Samoa Land and Survey. I uma le Land and Survey leo toi au mai uma i lalo ele ia sa le MNRE ma le Samoa Land. I uma loa mai uma i lalo le whamaru leo. Wala wa si fila le vaenga na lawa i o i tonga mato le ofisa le na. Okay. Ia, tātou tatalia ia whainga le malo o lo tūlei mai. Ia tūlanga na tātou tatalo ia manuia o lātou whaiwa o lātou tamu whainga. Wai, a tātou mai tau atu. E le whaingo fia le ngā nuenga lo whia ngai ma lātou. O te tari tonu e umatoa nei 5 tau sanga. O tau fono le tele o whaale tonu. Ia, tātou tanga i maila le tātou forensic auditing. Ia. Iona sau nola fionga le li panemia. O la na tau no le forensic auditing i le taimi o le whainga malo tausi. La le mena le whai e se latou whaatatau iai i. Pe tusi se latou ana le tatiatia. Something smells fishy, Absolutely. Absolutely. Yeah, Willia. We'll wait and see. Yeah. No ta pena ia le vaenga a tamamai manga vaai me tau suetusi. Ina ia whamanino a maile mea moni whaafonga Samoa. Ia le pointanga ngā mai e le lipania. O le forensic auditor ia na whaamoe mo le company whafo. Yeah. O le maua mai i na iai ma o kika Samoa iai. O whea me oso whaalava mai o kika i. Whaila mela le whisiringia i le umi o na au mai o le forensic auditing. E nofo ai lai i le fionga tamai le sa vea mparamia. Ma le sa vea ma minsta o tupe. Ia le meo iei. Umi tele na ia lato. Whaila le upule whai le accounting. Who knows? They must have cooked the books. E nanga na whai mai le tala le na whesiringia le si pe uma o ia le rile o lau timu ia. E pe melo timu ia le mafia fia. Au tele i o mea o ngaunga la iai. E to interview mai ilo o matu. Anino o masa moal sa unoanga lau timu ia. Alewa e moe ea. E tali ia mama bea. E le aini mea o ngaunga. O le ari ke whai atua ua lo matua anga fua e whai mai o mama bea li se le a. Ia. Nana ia. Vai o le mana ia tai ngoa ia ta te whai ngoa i nai. Yo i ngoa ia whai ngoa ia tula e pa ia si vaenga le ale whai ngā malo fau. Ta. Tu sao leka ke ngofo ma upgrade i ngoa le vanga. Lawa mawani lato i ngoa pālangi. Ona ta o mai la ia le ta asia tula e pa. Ia. Mua au te le whailoa atua le tā vai o le Asia. O le la au te avatu le tua lalo au whafonga Samoa. Wa ia au ni tusinga na wala au mai. Ona o ni tangata whapea sa whaia lato okania lato vai o le Asia. I le maula lea le kopi o le aka iku lea o puloku a kānata. Ai whapea mai.
e avatu vai, e na o vai, ele o iai le vai o le Asia. Ia, le la utu avatu le whamanatu ma le whaailoa ia o tau. Iai mena tutupu i Australia pulotu. I lona whaabalea ina leo tangata i tupe o le Asia, vai o le Asia. Lea na o mai e ia te au, ma pia foi le sunga tu la epa, i ni whaitionga tangata mena, whamaonia la to tupe. La meno iai, na toi ai oi pulotu i tinama tangata nei, e o mai lunga poka la me toi whailo mai, le ai wasese la tau. Lela le ia se manatu o le afa i lo atu a langa o le wa fa i lo mai e tangata o le fo wa toi fa le tau fa valea le ia le la fa toi a o to fia mau le Asia le wa i lungo le afoi lungo le screening mu mela telefoni o lua tasi lua i valua to luono o tasi toi fa fonga mai lua o tasi lua i valua to luono o tasi a fai fo e te fia maua se fa maoninga me uma nei tala noa tuai. Lewa abatu manino i luma o tau fa fonga anga samo o le vai nei o le Asia e fa fangu la popoa nei e to tono le pusa e tolu se lauta la 5 susene i e le o memba e to tono le Asia. Au i la tau ia le memba na tau te sila fia le tau membership fee le maua tuai le tau pusa vai. Ona saula ia le tātou ia tula epa. Vai le na tau nu mai fo ile e ono ia Jawson tau nu mai i lasa for Riley. Ia ale fo toi tasi le to toi a. Le fatali le oko le Redox Gold. So telefone mamalo le tunu usava la au mai last week. Wa oka la to Redox Gold ona tu langa la lea. Fa pe mai nai tinane. Mo fanua o au e maua ti ngā yo so ona pona iwi tuli. Le la whatu e tina wha mai wata le la wā inu le malo losi o fuala au painkillers. E langona e le whalongo ngā tino i ai isi vaenga side effects. Le la no whatu tina o le jau le whapea fo i alanga e langu moana le pusa O le jaule nei, it's an external jaul e te whaongaina. A whapea lai matamata lau TV, e whalongo ifo ma ini ti ngā o tuli, po so onga po na iwi o ankles po o ao 5. Ia nā lono puno fuama, whaapasile, le jauli lo 5 milimili, ia milimili lo 5 po whele mea latina, whaonga iai. E le ai so na side effect, wai e te le consuminga. It's an external gel le whaonga. Whapea foi la le mea lea. O le ale mea ti ngā, o lo tua, o tau au, mili ai le tama lea. I e whapea nā foi la o na whamanuia i nai mea ti ngā tino. O le au ngā leo vai ele Asia, e le aini vai la au o ngā osi ai. Malo. Le lo pena e mawanga la se tala tūlanga le vai leo le Asia, le tūlanga le ia pulotu atu la epa. I se o mai. Le na whaelo mai tangata whapea, whamolmole ala elsa ongo le nei vai, o le whai atu pe inga o le vai sua vai ia whatule ai. O le Asia, e te tawana e iloa, i le taimi e tau nua toai le whangu. E sio wa towa ai mai lewa, tusa o le langu le whangu atoa. A lewa wa me ona wa umana break le sio. Le la e mawaile le mea le almea e sau atoa umale le fole. Le vai i le sio le e le mwhaina se i longa la vai te tatala ina. Fito a mawhaina i lolola i o le whangu sao. A watu ai matala le tāpuni o le whangu. Ie e mauti no aila ie ina. E leo se vai sao le nā. E leo se vai sao le nā. A pēr no whai atu foi. O lesi me mata i tū. Le code label le tua. It's horizontal. It's not vertical. A watu la e te tango atu e whapea e matala masa e mele pepa. Na e mauti no la ia leo se vai ele Asia. Langa o le mea lea wa embedded printed on the PVC.
ele mawhaina ve ese. Ia, malo whaftai, ia e au ngā tele, o nei mea ma te whaasala utua. I le whape o sailintu pēr seisi, au lona tāua, o le au ngā, ia i le soifua maloloina o ta elena o Samoa, te lola titi atu numero Samoa ia whangaina le asia nei lo o papalangi ma to te lo isi atu nu. Ele ngata le asia, products malapa. Ale company e au ngā tele moro soifua maloloina. Ia, wala wane tupa i le orua tasi, lua lua, tolu ono o tasi, ia te uto uma New Zealand, Australia, ai mo tātou nei American Territory uma, ia wala mai i le 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Ia, mo whanua? Tu lepo i entangata i wa email mai, ma text mai. Ia. O le tātou jau le Renew 28, pat taula le mea tinga o le tino, po mea o le skin irritation, e se lau se futolu tā la 5 fuseni. O le tau le Redox Gold le au ngā, mo so onga po na iwi tuli, o Angus o 5, e se lau se fitu tā la 5 fuseni. O le tau o le tātou vai le supplementary one, e tolu se lau tā la 5 suseni, i le pusa atoa, e whāwhangu la popo e tono le pusa. Ia, nei o tau o kurimi o creamsia o Charlie nei amato 70 e tu sale tau o le Redox ia ma le afoi ma le Renew 28 o tau na ia ma e fits futa la America. Ia, na ua whaido atu telefoni o le orua tasi lua i valua tolu ono o tasi ia mo te mo whanua i New Zealand mo America ma territory uma i nei wala mai i 5 ono lua tolu fitu o no lua. Ia, ia. Whamole mole lava. Nei whaelo atu pēr a whafonga mele malo le atu nuu. O leo te tango atu nei le ele text le amai ele tangata. O le numera le nei, o le olua tasi, o lua ono, balu lua fitu tolu 5, molo sila fia, o le a ofa o ina lau numera i leo leo, ona e ese le lo le mawhau mau la fonga, a whai o le tūlanga na e te whaia i outu whawhine po niotu angane po nio matua, alu e whai, ai e mauti noa, le wa o whai loa atua ia, o le a u avea lau numera i leo leo. Ia, ua le mawhau le text. E o vale le mawhau o tala e ngata ai tala. I tango e sen mai pa mun pe mo se no. Ia. Ia, ai le lei o fai ale me te taun tar fe ngai mo inga tangata fa pena. Yo e. O le abatu sa o lunga i o na lai alon tatanunga me le anga mo me o vale. Your text and everything is being screenshot. O la a fa o i 5 leo leo. Kai. O se numera ina ia auto o se numera fa. Numera ina New Zealand. Ia, mana ia. Ia, o te manatu le ua tanga i mai le si ui o re tā por kalame. Paftai mo le tapena ina fo o na fo i tu o re tā o nanga iaso vai aso te tasi. Mo whanua te loa o nei mea tau te whaia. Ia a le itangi ai tātou. Ia a tātou lava wha moe mane manganga mau runga. Ia mau sa tātou sao tau te fisosoa ni ai i le tātou malo. Wana mau runga i le iei se wha moe se si tau whaleanga stangata. O le wha mau o le lato fo i pito la au e wha alau i loa i le lalolangi. I le lato fo i wha i sa o le lato. E le mwhai wala tātou no whono fo tātou. E le mwhai on tātou no whai pēr i le lato. Leanga o le tau te whai atu. Ana no fo i malafo mai o tātou e tau whaleanga. Tātou e tau whaavalea. I en tātou oa e ale whapea. Ai le lei ana wha... Ola mana i o le mta upula o watua sao nei tula epa.
Wa le la tala no e tangi la telefon. A tanga atu la e tolu ia taxi au mai a. E lua ni text o le fisilingia tau o vai. Ma le text la le nei a mai ei upuleanga le nei. Le la runga o tali atu ia abe ma oe a. A e sa wale telo le ngasu. Le la wo whailoa sa o atu o ilungo o le pokalame. Le o wha mawina lau numera. Mai le ai e se la tangata le te whai mai iai. Le ai o la o avea sa o lava lau telefoni leo leo. E la tau te sa ilia. Le ona o le numera lea. Ia ona tā lulu lima la ia. And I will say, be my guest. Ia, le nā, malo whaftai le on sai, whaftai whatotoa. Ia, e patuia nei a manoa. Ia, tuori tapia. Ia, mai se tala i tātunu. Ia, tātau mawai ai. Ne veitu lepa whaftai mo le au nanga ia whaftai fo i le whesuia inga na whai le nei aso le tāpō kalame a. Ia o mea lawa e whaapea mwhai na whai tātou te le tala noa mani mea te tupu mai a. Whaftai e la ia i lo lava papale foi. Toi tua tāpō kalame. Ia lau whafonga anga sa mo le nā o mea o na tutupu o mea sa tutupu. Ia mani mea fia wha malama tili. Au ili ina ia mawhai na wha malama ina fina ngalo maloto. Wai o tele lawa nei mea tutupu. E esele au wala o lo wha se se ina aile au mainga o le whi au. Ia au le o tonu le sunga le li whatonu. Paulo le au wale mwhaina watu wha mamlamanga. Ia i tātou uma nei whafo so se tulu inga. Even for ia Samoa. So se tulu inga o lalangi. Ina ia mawhai na au ili le lei. Ina whawhaingo fia na malamlama o tau finangalo. Mai loa ia o tau le me tau na whai. Ia whapea fo i solonga le lei o si o tātou atunu. Ia a whai fo wai ai se ngangana o sala i o te tātonu. O le so o le aso sa pati o le lii. Ia tātou te maua le loto whamangalo. Ia le nei tula a whafonga mai le a fionga a le min star langolango a le mtanga luenga o whainga whaiva, whatoangam whainga whaiva. Ia tātou te le toi wheloa ai ia manuia toi te liwi Samoa. Ai mai se fo ele tele o fufuanga si o tātou atunuu, si o tātou malo. Ia manuia o tau tau mwhainga. Ia o le tala nātu la epa ia manuia fo i oe lo walo atu tau sa pati a tae au. Ia tāte toi whelongo ngai pēr. Tai tele mawhanua au tele i tau mawaina ia le fia. Iai ia si mo le whasalonga pui whamaisenga. Le ftoa tau nu mai i la upo ia o seri isa ta alo ia tiau o coach i nei lakapi. O lela o ta mai seri o ta vita David Leofo ia ua maliusion fatua ia le tamai tai o whaatonu Leofo le aso se furu ma le 5 o le masina le nei na maliwai ia whaamaisiat le atua ia te uso David Leofo ma le nofo alo ia loto tele whamawhanwhanatu le tua i teimi whapenei. Ia, pei o vānei o le tātou tua. Tasi le toma ia mana i o na alo ia whapewhai ainga na lua. Kai. Ia, alofa te latu ia tawhea, tawhelo i verse 4. Ia, le lei whaftai, soi fua. Kua. Ia, manatu sa mo le ua. Mai a fo i le porkalan wha umi o ne fiafi te le i o ni tāpenanga mani mata upo e ono whaelo atu ki tātua tunu ia mea o lo o lape la pea ai pe ona whai atu e whai fo i o matu whai atu i oe ai la fo mai fo i o matu e tau whaleanga ai le alo tau wha masino mai le alo tau lo i mata upu tala noina ia ma le awala matu o ai le usu o ai le tali pio tulang fa pena ia Samuel atu pele i oe o tanam na wat te fia ngaru umi ia ua lolo fo i laso o tau tuaina lo to pa ia malo to malu manatu ai na se u fo i lo va panua lava le tau tua ia mo oe ai le tau fai longo pui ia lo to lau to fita fa fonga mani tele la sa matoenga la sa ia te to i Samoa New Zealand ma Australia
ia e faapena fo'i ia i matou i Amerika nei manuia tele leanga ia tu le whainga me atai au manuia lau whainga taulanga tatu whai taulanga fia io mai fo'i le tari fia mo i tatou mo nilawa i tula ia ele whiana vesea le langona papa'i le tatu whainga malo io malo le on sa'i malo whatutoa ele whaingofie au wala lo tu iai o le tasi le aunga ma le whamoemoe io tu whaia me sili ia manuia Samoa ma on tangata anu ta tia ia le pola motuitua ma le tau whaaleanga ua mumu sae ua leiloa tua oi o le winga tau whaaleanga le taula malama ma le tau whaososo ia o sia matou pito la au lea e tau lango atu ma tau whai fisoasani atu ina ia tu i titia le winga taula malama o lo iai a uru tawhenga ia e sere futi ai vesingano a o tou lunga whaimtaitai e whela fuai ona o le whita ngai o le ita o le isi ona o tūlanga whataitai wha le malo ia ai e a whaina o matuai tangata nuku o le atu e siri musa fwoi tangata nuku i la tau le meole so na o le malama meole so na tautala le mafau le iloa le aunga mafuai o na tautala mo nila va fiafi ia mani tele le folaunga tai o le tatu atunu a fua mai lava i le fionga i le au mamanu le malo man masiofo suia le fono a tau fia maola tau fatua o fionga le tai o le malo io e lau fionga i le palemia lau sunga le laulia le malitoa ma lau kapeneta o minsta ma le vasenga o minsta langolango fonga fetalai ma le sui fonga fetalai ia taina ne fo i le latala io e i lau sunga i le tuila epa ia ma lau le tuangai ia manui o tō whaiva ia le toenga la sasai ina tatu wheloa i le aso atai au pe atu sai ma le anga le lei faso le tua ia ma ia tiam nei lau tō ona masani tuila epa whaaftaili o sua o te whaatofa whaasoi fuatu sa moa i le nei vaenga o le afiafi ia soifua ia ma ia